ini sabatha mabeyihle kwabangcwele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo. Yezukulwana senkumbuzo yokuzela inkumbuzo kaNkulunkulu. Sizocela abantwana bakaNkulunkulu bonke layisuthe khona ngaphakathi ithinte phezulu enkinobhenizi ukuthi ngaba kwenzeka ngani wakhohle ukufasa inkinobho yokugcina. Amen. Eshethini lakhe sizocela-ke kubantwana bakaNkulunkulu ukuthi labo abazonikwa ukuba bafakazele lo mzi abakuthunywe umndeni yabo beze ngapha ngaphambili. Labo abazokhuluma ngabakuthunywe imindeni yabo, hayi baphathe inkonzo. Umuntu akayiphathi inkonzo ongafanele kuphatha inkonzo ekhaya. Abantu abazokhuluma yilabo abathunywe imindeni yabo ngalo mzi, bakhuluma ngalo mzi. Labo abazoza ngaphambili, hayi uzositshela ukuthi ekhaya kithi kufa inkomo noma kwangena inkomo endlini noma kwenzekani. Hayi, asikudingi lokho. Sidinga ukuthi umuntu akhulume ngokuthi amakhosi asezulwini atheni kuye ngalo mzi, noma abakubo batheni ngalo mzi. Loyo muntu ozosukuma akhuluma futhi into eyamanga, akhuluma into engenzekile. Akufanele abantu balalele into engekho. Khuluma into oyithunywa abakini, ungathi ngithunywa abakithi bengakuthumanga. Ungakusho lokho, hlala phansi babe ngakuthumanga. Akuyona inkinga ukuthi ula kodwa awukhulumanga. Cha, abantu abazokhuluma abazotshela abantu ukuthi abakubo batheni ngalo mzi namakhosi asezulwini atheni ngalo mzi. Umuntu ozokhuluma uzothi ngusibani bani wakwabani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi ubani abesehlala endabeni. Bonke abayokwenza njalo inkosi yokwabusisa. Amen. Mina ngumshumayeli uMsomi. Qamuke Mbombulo. Ngisho-ke abantwana benkosi ukuthi sikhona la siyibandla. Sonke sila namhlanje sihamba nezinyana lesilo. Amen. Bantwana benkosi asiqala ukuza la. Sekwanungana siza la nemndeni yakwaMsomi nayo iseyafika la ikhawe ehlukahlukene. Kodwa engifisa ukusho kakhulu ngokuza kwethu lana sizonikela senza yonke into. Ngizokhuluma ngomphumela owodwa ngamhlazana esifikile la nenkosi yakithi kwaMsomi kanye namasomo onke. Sizocela la kulomuzi kuleli chibi uShembe owasakhela lona lokugeza okhokho bethu. Uma sesifikile la safike sanikela, sicela ukuthi okhokho bethu abavume, inhliziyo zabo ayivume ukuthi bazogezwa kuleli chibi. Ngani na ngoba sesiyenzile imizamo yonke, imizamo yokuthi sizama ukuthi siyabasondeza kutholakala ukuthi khona lento yokuhlukana phakathi ekhona-ke kuyona yonke imindeni, ngoba isizathu esidala lokho ukuthi abantu bahlukane phakathi vele okhokho babo bahamba behlukene phakathi. Kusho ukuthi-ke masifika-ke la sizonikela sase siyayithola impendulo. Impendulo omunye wethu wamasomi uyabona esibonakalisweni sakhe, ubona indoda endala ihamba iyakhokhoba, ivunule kahle, iyakhanya ngebala.
uma eyilandela le ndoda mayithi uyabheka emva kwakhe ubona iy'nkumbi zabantu. Uma ke ilandela le ndoda behamba uThixo wathi bona kwaqhamuka umuntu eza. Lo muntu eza efaka ingubo emhlophe. Amen. Uthi ke lo muntu ke mayeza lo muntu wafika kule ndoda lo muntu ofaka ingubo emhlophe uphethe ubhoko. Uma efika lo muntu ufika uyakhuluma nalo muntu. Le ndoda evunule useyaphenduka lo muntu kusho lokho yena wayibona isibonakala mayiphenduka lo muntu ofake ingubo emhlophe usebheka laba bantu abalandela le ndoda. Uthi ke kulaba bantu lezi inkulungwane zabantu lalelani lana. Njengoba nibona niney'nkinga nina abantu bakwaMsomi nangu umuntu onayo. Uthi ke uye owona ngakho ke nina into okufanele niyenze lungiselani yena ukuze ilunge izinto zenu. Uthi ke lo kwathi kusenjalo kulolu bhoko aliphethe wayesebona lo muntu eshuma ngaphansi kobhoko. Uthi ke isibonakaliso sasesiyaphela. Sholo ukuthi ke bantwana benkosi ilokho ebengifisa ukukubeka inkosi ibusini kuzwile. Bangcwele ngikhetha inkosi esebukhulu bamaNazaretha. Bangcwele lo okhulumayo umshumayeli uDlamini waseSenzo Temple eKenani. Amen. Ngaphansi kwenkosi uMthuli. Bangcwela bahle njengoba silana siumndeni wakaDlamini sithunyiwe ikhetha elizalayo ubaba uDlamini. Ubaba uhambe ngo-2023 mayihambe emhlabeni sase sizenza izinto kufuneka sizenze kodwa sithemele sithi silungisa umsebenzi wakhe wokumngenisa ekhaya ngoba sase sisenzele isihlangu. Mesilungisa umsebenzi wakhe wokumngenisa ekhaya wayesefika ubaba umfowethu ongumagcina ekhaya uBongani wakaDlamini wathi mfana ngezwe ukuthi nifuna ukungenzela umsebenzi wami. Lo msebenzi wami ngicela ningawenzi ngoba umndeni wakaDlamini wonke umndeni nami ngibalwa lapho siboshiwe sisejele. Cela umsebenzi ningawenzi. Hamba mfana hambani niye ekhaya lemphefumulo niyosilungisela khona isilungisele nisithethele amacala ukube nisikhiphe edela sikhona ukuze sikwazi ukuthi nani sinibheke. Manje bangcwele njengoba silaso umndeni wakaDlamini siphethe bangcwele imbuzi ezu5 esifike nazo esizogcina leli cala leli engicela manje ukuthi uHlembe abe khona lo mcimbi lo msebenzi esiwenzayo ulunge ngoba uma ngabe ungalungile nobehlela behleli khona ngesilungelo yelutho. Ngiyacela bangcwele namaphutha ke sizingane namaphutha siwenza sicela bangawabheki abantu bakaDlamini kodwa lo msebenzi ube impumelelo ngegama likaShembe. Amen. Inkosi ibuseni. Ngicela ngihlala ayiduze wa last week kade ngikhona la ngihlezi ngikhona vele ngizosebenza nanini but kodwa last week ngifike la eMbengeni ngafike ngacela uShembe athi Shembe Nkosi ngicela ungivezele uma ukuthi waphuma washona njobe seshonile aveze nje kumina ngamaphupho la ngempela ke uShembe ayivezela ukuthi ukhona wafika uma kumina wathi ecela ngimlethele insipho la nempuphu ukuze bezokwazi ukugezwa. Ndoba namngilana namhlanje ngilethe yona insipho leyo. Ngicela uShembe bakhumbule bonke abasekhaya bakugeze ukuze beze kumina bokuphila. Amen. Amen. Ngiyakhetha inkosi yasebuhleni uNyazezulu. Isizwe abantu abangatshela into eyodwa. Lo khulumayo umbongeni wakaGcaba enkandla enkosini uShezi. Lapha ngize ngubaba mkhulu ukhokho uhulumeni okwathi ingane yami lele entombazane yavuka naye kwavuka nephupho ukuthi kuqhamuka umuntu ebusuku wathi niyakwenza enikwenzayo
noma ninganikela ekhaya lemphefumulo ukhokho wenu waye engelela imizi yabantu labafazi babantu kufuna niqale niyohlambulukela yena kuqala bese nikwazi ukuthi ke nenze lokho enikwenzayo ya indodazi yami yeza la izosebenza ithi izosebenzela lokho kuyesaba ukuthi izoma ngaphambili yathi ibuya lapho yathi yafika ekhaya beka amanzi ithi yobhaka iwaphethe ngebhakede eshisa yathi mayehla nje yaqhuzuka yawa phansi ibhakede leza ngemuva lafika yayithela la ngemuva yasha ngalolo la ngibuya la ekhaya manje nami kade lo ngithi ngizoza ngizokhuluma la kuleli yasonto leli ladlula ngangithi ngiyeza ngabhuntsha la ngisho ukuthi ke sizohlambulukela yena ukhokho uhulumeni uqhiki Kusibusise baba. Amen. Ngiyakhetha inkosi yasekuphamela inyazi lesulu amen. Igama lami ngusizo ngwadladla endaweni yasemzimkhulu. Lapho abantwana benkosi ngifike ngesonto edlule ngazolala la ngizovuka ngisebenze ngakusasa. Ngithe ebusuku ngilele la ngiphupha ngisekhaya esibayeni. Uma ngiphupha ngisesibayeni namakhehla kithi angibeke phambi kwawo. Lithi lele linye ikhehla ya nangu lo mfana kalaleli manje akasezwa. Lithi lele linye ikhehla yaba kanqanyula umlenze lo mfana manje. Livubelane nalele linye eliphambi kwakhe lithi yeba kube njalo akanqanyula umlenze manje. Liqhamuke linye ezansi kwesibaya elinye liqhamukele kulawa amanye amakhehla lithi cha angabi njalo. Ngathunywa kwathiwa ngizonikela ngeimbuzi ezimbili la ngase ngiba nephutha lokunganake ngakhohlwa nje ukuthi kuyakufuna ngiyilandelise siseziphelele. Uthe suku ubaba omkhulu lo ngezansi wathi akanganqanyulwa lo mfana umlenze. Asimkhuze into ekufanele siyenze kuyena. Lalela mfana ngoba unayo imali yembuzi. Thatha imali lapha uyonikela bathenga ama blocks lapha uma kwakhiwa umuzi onyazi kuzokwakheka nalezi imbuzi lezi ziphelele kulesi sibalo esifunekalayo. Ngicela ke kumshumayela ukubuza ukuthi imalini wathi hayi khipha noma 1200 unikele lafana kuzokwenzeka kuzolunga lokho. Ngakwenza ke naloko ithe sengigoduka nje sengijike egarage sengithi ngopaka imoto. Ngaqalaza isandla somnxele ngaphinde ngaqalaza umgwaqo mbili enyuka eminye yehla ngale. Ngangabona moto ngathi ngiyangena ngemoto. Ngathi ngiyabona la ifortune isilanga sesicabheni kumina. Yabheka ngathi awushembe. Ngabe bese kunjalo yini. Hayi yama le moto yangangishayisa. Ngabuya ngalala. Namhlanje ekseni uma ngivuka ekseni amakhehla seyafika futhi athi mfana lokhu kufo kwakhala ngaka ukuthi udliswa isilwane ebusuku sokulekelela. Kodwa sicela usisize nowufika lapha ekhaya lemphefumulo ngoba namhlanje bengizoqedela lezo imbuzi lezo kodwa ngeze ephakethe bese zibanhlanga. Uthi nowufika lapha ufika ubatshele ukuthi ke abayeka abantu uthi ngesonto mekuyosetshenzwa bagqoka into ezingcolile nje abahambe bodwa lapha bahamba nami unyazi lezulu. Abehlukana abantu uthi mebethi bayosebenza athi umuntu hayi ngoba ngiyosebenza angigqoki ingubo ezingcolile akakufundi lokunyazi lezulu ngoba kwayikhona lapho ukukhombisa ukuthi kushuthi asiyazi lento esiyenza la. Sengiyacela inkosi ibusise nikuzwile amen. Ngisuma nokukhetha unyazi lwezulu. Igama lami nguthamsanqa kaNdawonde ngisuka Richards Bay ezweni laKambonambe inkosi yaKambonambe. Amen. Okwesithathu ngifika la ekhaya umshumali wazwangithethisa ngizohlambukela ukhokho wami esibongweni sekhaya komalume koMpangazitha. Ukhokho wami ukhokho uma odo ushintsha amagiya njengesifebe uhlaziwe emkhuluma njengomthakathi. Wahamba engangena endlini kamfowabo noma endlini yabafowabo ngoba besolana ngokuphatha umuthi nokuthi wayengena endlini zabafowabo ngenkani besaphila base bagcina bengasazwani bengasangenelani. Inkosi ibusise nekusuku. Igama lami ngiuncamsile waKaNgcamu kamaphumulo esigodini sasosabeni. Inkosi engiphethe eWuntuli.
ngizocela intethelelo kuNkulunkulu umqali wendlela okuyena owangiletha la ekhayeni lemphefumulo. Ngithi ngicela konke abomndeni wami wakaNgcamu abacela ukuthi ngibakhele umuzi wabo okunamhlanje osukwini langolesibili umuzi wabo ngalinyazwa abantu. Njoba ngalinyazwa abantu bekufanele ngilethe imbuzi eziyisithupha. Njengamanje imbuzi eziyisithupha angazi ngizozikhiphelapi. Ngiphinde ngicele intethelelo kumqali wendlela kubantwana bami bonke abangasekho emhlabeni engazanga ukuthi kwenzakalani ngabo ngakwazi ukuthi ngibakhiphe. Uhlala abantu wena? Ngihlala eNtuzuma kaSing. Ngilaka kaNgcamu ngoba bangikhipha ekhaya kithi kaZulu bathi bafuna ikhaya labo ukuze bekwazi ukuthi ngibathethele amacala abo. kaNgcamu kuyini kwena? Komalume ngaba? kaNgcamu ikhaya kubo kamama. Bomama? Yebo. Laba abakhipha abangaba? Laba abangikhiphayo ngilinyazwe umphakathi ngoba ngangibuye ukuthi laba abakhiphayo bathi hamba uyobakhela umuzi. abakaNgcamu babengikhipha ekhaya kithi kaZulu. kaZulu laba kaNgcamu bawomalume? Abakomalume. La uhlala khona abantu? IkaNgcamu. Awupho uthi wena wazi uyikhiphela phi impahla? Njengamanje ngikuvingo lesibili ngibuye emsebenzini ngabuya ngalinyazwa abantu mangithi ngilinyazwa abantu ngoba kwenze njani kwathiwa mina uLokhuzana ngiyalazi iqiniso ngathi iqiniso lini engilaziyo kwathiwa ngithi mina ubaba wengane ngamphikela ukuthi wadlwengula ingane ngikhuluma ukuthi la uhlala khona kaNgcamu ngithi IkaNgcamu baba abakaNgcamu phela khiphela kaNgcamu abantu shinda komphakathi. Njengamanje umuzi anginawo ngilimele babomshumayeli kuthiwa angizocelela intethelelo omkhulu okuyibona ababexabana njalo bengalwi bengangenelani umadoda nomfana ngoba zonke lezi zinto kungenelana kungangenelana nje bayalwa nasezulwini. Ngiphinde ngizocelela ugogo intethelelo nomkhulu ngoba ibona ngale kwethuna ababhekene. Mina ngase nginquma inyanga ezimbili ngangeza ukuzobageza mangezanga ukuzobageza izinto bengahlangani kodwa umsebenzi ngiyasebenza ngoba bengidlala isitokofela ngithi ngifuna ukuyikhipha kanye lezi zinto zabo ngwase ngilokhuzana ke njengoba sekuyithi ngiyahlanganisa ngiyazama ukuhlanganisa kusho ukuthi bayalwa manje ngale kwethuna bebodwa. Khona wena impahla awusho ukuthi khona impahla ikhona ile kagogo nomkhulu ebese ngicela nje abakaNgcamu bathi enebona bacela ukuvalelwa ithuna ngale ngithi wena ukuthi ikhona impahla ekhona ekhaya. Impahla imali enginayo njengamanje zonke izinto zivalelekelani ngale. Ngizocela wena ukuthi khona impahla wena awazi uzophumelaphi nempahla. Yebo angazi ukuthi mangithenga njengamanje impahla ngizophumelaphi nayo ngoba umuzi bawulimazile ngolesibili ngase ngithukeka ngobhidliza. Njengamanje babomshumayela ngazi ngoba kade ngilele esibhedlela. Akakazi. Angikakazi ngoba kuthiwa bengihlala nezingane. Ulungile buyele lapho ubheke umuzi ukuthi kanjani. Ngiyasaba babomshumayeli. Kuphi ekhaya? Ekhaya ila ngihlala khona bengihlala la eNtuzuma. Yilo seNtuzuma umuzi. Yilo seNtuzuma umuzi olinyazwa abantu. Ulungile ukhipha ikhathi kusasa uzohamba nawo. Uzohamba nini wena? Njengamanje ngicabanga ukuthi ngizohlala mina. Ulungile kusasa usondele uzokhipha ikhathi uyobheka lo muzi wakini uyazi? Yebo baba umshumayeli. Amen. Amen. Ngiyakhetha inkosi enkulu yaseBhlema mama Nazaretha. Lo khulumayo uMasikhakhane oganele kwaXulu ezintabeni zaseShowe ebukhosini bakaMpungosi. Ngize kuqela lapha phambi kwaShembe wasezulwini enkundleni yasezulwini ngikucele umndeni wakwaXulu la engiganele khona. Kukaningi befika phekwa lomzimba umalokazana wakhona ngiyibona ngumntwana sekukaningi ke sifika phathwalela ekhaya nomyeni wami
ngibone ngathi ngingenisa umdedele kancane kancane usuku nosuku ngingenisa umdedele njalo ngingenisa umdedele ngelinye ilanga singenisa umdedele kwangathi sisemzini basebuhleni bamaNazaretha singena ngaphakathi kwababa la ngithetha singena ngaphakathi kwababa ngase ngifica inkosi yasezulwini unyazi lwezulu mangilifica ngaphakathi labantu engihleli nabo naye ubaba kangibaboni bangobani kangibazi futhi mangabe ubaba sihleli naye kanjalo bese wakhipha amakhekhe amamari mawakhipha lamakhekhe amamari ubaba wayesekhipha nemali yaba u40 rand mayikhipha le mali u40 rand sesincedile ungenisela umdedele ngihleli nabantu engihleli nabo ubaba wabuza wathi awunizonela kodwa kule mali kodwa ngathi mase ngiyibona ngathi ngamacoin ngidlulele phambili kwelinye ilanga ngaphinde ngavuka engazuthi ngila ekhaya lomphefumulo emasotona adlule njengathi ngila ekhaya lomphefumulo mangifika ekhaya lomphefumulo ngifika ngingene lapha emhosheni ngisebenza mangisebenza engazuthi khona izinto ezileleyo phansi lezi zinto mayilela ngesikhathi ngiyazisa umshayelo lesisebenza ngayo lapha emhosheni engazuthi mangiyazisa umshayelo uyavuka kuba umuntu khandeka uma isikhathi ngiyazi umshayelo kukhandeka kuba umuntu bese kugcine evuka lo muntu bese kuvela ukuthi abantu besilisa laba abantu abavukayo engibabonayo agcine evuka umuntu avuka phelele kodwa igqoke isidala kwesinye isibonakaliso kwaqhamuka umuntu omdala oyikhehla waqhamuka wathi mzukulwana kade nanihambe ekhaya lemphefumulo wathi nami cela ungihlambulukele ngahamba mina igama lami ngabizwa kwathiwa ngumgodoyi ngathi mina hawu umkhulu waziwabiza ngegama elibuhlungu kangaka kwenze njani na wathi hayi mzukulwana mayikhuluma lomkhulu ulimi kwalakhe angazi ngathi akuphelele kahle lemlweni ngoba waye esesimeni sokungathi glaza phuma mathe bamaNazaretha ngithi mina hawu igama elibuhlungu kangaka basethi yena hayi phela thina mzukulwana kudala sasingazi lutho ngoNkulunkulu sasingazi ukuthi sasenza yonke imikhuba ethu asifiza ukuyenza bese ethi mina mzukulwana ngangilala nabanye amadoda mzukulwana engakho ngaze ngabizwa leli gama laphumelela ngawo umgodoyi ngicela uNkulunkulu azamkhumbule lapha khona lolo khehla bese kuphinda ngavuka ngolwesibili kwaqhamuka ngesonto edlule ngiphuma ekhaya bengisekhaya entabeni zaseshowe la enganele khona kwaphakama ikhehla kulomzimba okumina abalaleli babekhona baseduze kwami mamezala wami wayekhona nosisi wami wabayeni bami lakhuluma leli khehla lathi nina kanazi lutho ithina isozenzela ngekhaya lemphefumulo ukuthi umndeni wonke uhlangane ngoba mamezala wami wayekhala ngokuthi umndeni uyahlakazeka ufuneka usizele ekhaya lathi nina kanazi lutho seyiqoqela thina lase lithi lomzukulu esipheke kwakhe sicela ngesabatha beshisa bathe ledlule sicela ngesabatha akhuphuka ekhaya lemphefumulo afika siphathele isimayo ngafika nebala amaNazaretha ngafike ngaphatha isimayo ngafika lapha emzini wasekhaya lemphefumulo ngalala ngolwesibili lolwayizolo bese bavele beyifikela bona ngilele sibonakalisweni bethi okube sengathi sibamba umhlangano kumnyeni wami kuumbhuto lami umnyeni wami ngazi ukuthi babamba umhlangano kodwa kubambeni kwabo umhlangano bese kuba sengazi ukuthi bayaphambana kodwa umnyeni wami uyena omdala ngokuzalwa ekhombisa ukwehla umnyeni wami lomncane umkhwene omncane ekhomba ukuthi engazi ukuthi uphakanyelo moya azamkhombe engazi ukuthi uthi uyena obambezele ongathi unenhliziyo enzima azamkhombe bese khomba umnyeni wami engazi ukuthi uzuyakhala wehlela ngaphansi ngezantsi maNazaretha kuthe kusenjalo bese ngivele ngihlukana kabili mina ngibese enyameni ngiyibona ukuthi lesi sisidumbu kukhuluma leli khehla kukhuluma sona ngiyibona ngihlukane kabili mangihlukana kabili lithi leli khehla kulesidumbu engisibonayo sami futhi lithi ngoba nithi niyongenisa umdedele nje kuJuly thina nithi niyongena singcolile yini nina nithi siyongena singcolile yini thina kulwamuzi lathi ngicela ungashayi umhla ka1 ningafikile nezimpahla zokuthi sigeze kulela ekhaya lomphefumulo side isikhathi nanifike ekhaya lomphefumulo kodwa kanenzi lutho maNazaretha ngicela beze besikhumbule kakhulu kuthe kuleso sibonakaliso ngase ngibona sengazi ukuthi ngingapha ngemuva ngoba umfulu uhamba nje usungale ngemuva kwasekama ngikhona ngazi ukuthi sekuthiwa angilazi leli zoyaqhamuka engazi ukuthi kuvalwe ngama-blocks makuvalwe ngama-blocks uvalele umfula ukuthi ungaphumi kakhulu ugobhoza nje kancane uphuma ngapha uyaputsha bese uvele uvulelwe lo mfula uthi awuvuli ukuze bezogeza kahle labantu kusho lelizwe lishoyo lithi awuvule lama-blocks kusuke ukuze abantu bezogeza kahle nangampela kuthiwa makuvula ama-blocks wawuphophoza lo mfula ngapha ngemumva sasingangemumva wawuphophoza lo mfula wawugobhoza ngiphakathi mina ngimile kuwo lo mfula kuthe kwasekuqhamuka into eyisibuko maNazaretha into eyisibuko enhle eyisibuko yaqhamuka ngayicosha lento
ngoba ibikhanya nangale ngemumva ngayicosha lento ngavele ngaphaphama kusenjalo mana zaSizulu ngicela uNkulunkulu azasikhumbule somndeni okaXulu ngohlabile ucingo ngatifaka ekhaya uNkulunkulu ngicela azabahlanganise bonke sinomnyeni wami sikwazi ukuthi masiye ekhaya kufike kuhlangane konke sibuye size la ekhaya ngesabathelizayo njengoba sinqumene ugwayi kade ukuthi ungashaya umhla ka1 mana zaSizulwini. Ngiyakhetha unyazi lwezulu. Umyeni wakho khona la? Wena ntombi akaXulu, wena makoti amaXulu. Baba usetohweni namhlanje. Ungafiki lapha ekhaya? Yebo baba siyafika. Amen. Ngiyakhetha unyazi lwezulu. Igama ngikuthembekile ngaphansi kwenkosi uNgcobo lapha emaqadini kwaMashi kwaF. Isibonakaliso singiveze ngilapha ngaphandle kwesikole esibonelo. Besinengadi ebesiyenza silapha. Kube seqhamuka ubaba abambize bathi uMshumayeli. Lo baba uthi kuthina nisenilibele isikhathi somthandazo sesisondele. Sibe sesishiya phansi ukwenza ingadi. Saphuthuma ke sazongena lapha ekhayeni lomphefumulo. Lapha ngaphambili khona umuntu obekhuluma. Lo muntu inkulumo yakhe ithe esikhathini saphambilini bekuthi uma ngabe kugibele umuntu oyiNazaretha emotweni ingozi ibengenzeki. Kodwa esikhathini samanje akusenjalo ngenxa yenu besifazane niphambukile ingilosi idiniwe ngoba uma nihamba lapha ngaphandle niqoka amabhulukwe lawa ayekhethelwe abanobulili besilisa kuphela. Kwathiwa ingilosi thina besimame sicunulile ngoba siyeza la ekhayeni lomphefumulo uNkulunkulu usesibala njengokuthi singabantwana bakhe. Kuthe kusenjalo ngabona uNkosi uNyazi ibimi phambi kwendlu kunomnyango la ongenela lapho abesilisa bezikhulula khona. Lapha ya endlini yangasese bekukhona inhlalisuthi ngaphakathi ibikade izikhulula. Inkosi ke bisisalelwe imizuzu embalwa iyoqalisa umthandazo iyovula lapha phakathi endlini yangasese. Lesi simangaliso ke sifike kumina kukhuluma umuntu uthi lo olapha phakathi kumele enze isiqiniseko sokuba akashiyi ivimba iphunga elibi elizokhubaza inkosi njengoba yona isiphuthuma ukuqalisa umthandazo ngoba unyazi lolu luguduza onke amakhona alomuzi ongcwele. Kwesinye isibonakaliso besiphuma siphethe amasikela siyosebenza. Sithe sihamba siya lapha ngaseCrossing kukhona indawo lapha kuma khona ama-taxi uma sigibela siye ebuhleni. Bekumi inkosazana lapha phansi la eduze kwezinyawo zayo kunezicephu ebezigoqiwe. Abanikazi bezicephu ke angibabonanga nokho. Inkosazana lena ibiphethe ibhuku. Phakathi ebhukwini bekunendaba enkulu ebilotshiwe kodwa besihalela sonke esidlulayo ukuyazi. Phinde inkosazane ibingahleki nakanca ibibuka nje ijeqeza ukuthi masisondela ngakuyona ayithandisisi kahle. Nokho ke siqhubekile thina nendlela sahamba sayosika utshani. Lapha ya otshanini bebubuhle nokho nakuba bebungabuninganga. Nami ngisikile isigejana sotshani engibutholile. Kodwa ke iso lami libe selibuka enye inyanda ebisithungwe kahle iboshiwe lapha inotshani obuningi. Ngibuye nokho ke sangazibuyisa ukuthi hleze laba engihamba nabo engiyobasebenzela
ngangakuthandi uma ngabe sengicwiya ngabe ke sengishiya kanjalo ngandeliswa yilokho ebengikuphethe. Uthi inkulumo yakho yantazi buthi Inkosi ibusise nikuzwile. Nami ngicela ukubingelela ekhayeni lomphefumulo. Igama nginguNtomzodwa, ngizalwa kwaTobias, ngiyintombi yaseGoli ke mina. Ngizalwa kwaTobias, ngizalwa uNankutha. Ngithunyiwe. Yebo ngiyavuma, uShembe ngiyazi ukuthi ukhona. Kepha ngangingazi ukuthi kukhona ikhaya lomphefumulo. Ngiqale ukwazi ePhusheni ngoMarch. Ngiphupha udadewethu owashiya emhlabeni ngo-2020 benoma. Ngingakaze ngibaphuphe solo kubasishiya. Ngaqala ukumphupha ngoMarch udadewethu boshiwe ehleli esihlalweni egqoke impahla nje ezimaningi. Ehleli naye uma akakhulumi lutho. Athi umntana sekhaya uwe wedwa oyosilekelela. Liphele lapho iphupho. Hayi ngivuke ngilizibe ngoba asazithatheli ekhanda thina njengomntwana selokishini ngikhulume nje kahle. Ngiphume eGoli ke mina angiyena walapha. Hawu kudlule i2 weeks kubuye uma angibuke angakhulumi lutho. Kepha ehlisa nje inyembezi. Ngivuke ngikhathazeke ukuthi kusho ukuthi bahlukumezekile ngempela kodwa mabethi ngibalekelele kanjani. Kudlula iviki abuye futhi udadewethu. Athi mntana sekhaya ngicela usilekelele uwe wedwa oyosiza. Ngicela usiyele ekhayeni lemiphefumulo. Hawu ngiyaqala ukulizwa lelo gama enzulwini zobusuku ngavuka ngathatha ifoni ngagugula. Mangigugula yangivezela isimanga ngibona abantwana bamaNazarethe bephithizela khona lana kwakula ngiunderstanda khona ukuthi hawu hayi ngempela kusuka lapho ke yangikhathaza le ndaba yangikhathaza. Kepha into engimangazayo ukuthi kwavele kwavaleka imali. Ngiyafisa ukuthi ngoba ngiyayibona le ndawo ukuthi ikuphi mina ngiseGoli angisebenzi ngiyofikelwa ubani yavaleka imali. Hayi ngiloko nje ngifikelwa ukuthi mangikhuleke ngikhulekise le ndaba. Ngempela kube khona umfowethu omunye eGoli engezwela ukuthi uyahamba kwaShembe. Ngimsondeze eduze kwami ngimbuze ukuthi khamba kanjani. Angichazela ukuthi hey kuyokusiza dadewethu ukuthi uye ngoba koze konakala. Ngempela kuloko konakala kuyaphambili namanje ngisukunyiswe ukuthi sengiyabona ukuthi ngempela sekonakele impela. Ayihlangani neyokuthi ngifike. Kepha ngakukhulekisa lokhu iviki lonke ngekhuleka angizazi ukuthi kuhlangene kanjani kodwa ngazibona ngikhonile ukubhuka ukuthi ngizofika. Ngicela uShembe angilekelele. Cela unyazi lwezulu lungilekelele ngisize abantu bakithi angazi ngikhalele maphamu unyazi lwezulu. Bantwana bahle basezulwini yasinda kuyahlela. uNkulunkulu wenza indaba enkulu emhlabeni unyazi lwezulu. Wehlisa ingqayizivele into engakazi zibone emhlabeni. Lokwadabuka izulu nomhlaba. Nami ngakithi angazi ngakini. Ikhona imvula ngakithi umfula omkhulu umpholozi nomthavuni. Kodwa ngaze ngizwe kuthiwa kugeza umphefumulo. Angazi ke ngakini mhlawumbe ukhona umfula ogeza umphefumulo. Lokho kwadabuka izulu nomhlaba nami ngaba khona emhlabeni angazi nguzwe. Yawuqala lo mfula uShemba wenzile ezweni laseMaqadini. Wayese ubeka ezweni eliyizeleze kwamahashe ezweni leYifebe noNondindwa namabulalo. Ezweni elingcolile. Wawuthatha umfula wakho wazowubeka khona. uShembe uyinkinga abantwana abahle basezulwini ngoba uma nathatha into imfihlo yakhe asezulwini azoyibeka ezeni.
uShembe wasuka ezweni lamakhosi kontabazi nabontabamhlophe washiya izwe elinothile namakhosi elinemvelo yayo wazobeka izulu lakhe ezweni laseNanda ezweni lonondindo nababulali nabakhunkuli nabacwi wazobeka izulu wafuka wakhe igodlo zasezulwini wakha nezindlu ezobungcwele ngoba ethungatha abantu ukuba batshele ngezulu nokuthi ezulwini imndeni ayingenanga sasingakafiki ke kulomhlaba namhlanje ngikhona nawe ukhona singaphindwa ke induku yashaya okhokho bethu abahluleka bathi umuntu abanye bagqitshwe inhlabathi manje bayayisola bathi hawu ngoba wayihamba phambi kwethu nje umqalo wendlela singamboni namhlanje kuphinda thina uNkulunkulu uhlisa umfula wakhe ukuthi abantu abamuzana sizothetha amacala abazali benu ngoba badlulile ethuneni ngiyacela ke umkhulu weziboshwa unyazo lezulu afihle umngane bami nokwazi nokuqonda nokukhuluma enginako uShembe akuqede angipho kwakhe ngicela amandla ngesihlabelelo samakhulu amabili neshumi nanye amakhulu amabili neshumi nesishagalolunye 219 zocela nje amavesi amabili cela uShembe afihle umngane bami besilizwile kewe baba mkhulu sehlulwa uwe dakewe baba mkhulu thambisa izwi okewe baba mkhulu so zamule zaizwi lakho ivesi lesine lithi sihleli osizi enewe baba mkhulu Yesu sizi ivesi lesithathu lithi izwi lezibosha webaba mkhulu mawulize izwi labo webaba mkhulu zifuna umphumuze lezo zibosha webaba mkhulu lezo zibosha ziphumuze ngiyangibuze ngolunye usuku ukuthi inkosi njengoba sizithohlongana singabafana abancane nje koze kube nini sihleli phakathi kwalomuzi sikhuluma ngosizi ngoba kuyajatshulwa manje Nazareth kumnandi nami ngize ngifisa ukuthi ngoba ngaba wakulela temple nakulela temple nami ke ngijabule kodwa uNkulunkulu akavumanga usibeke osizini wasibeka phakathi komuzi wesililo
akukho ukujabula phakathi kwalomuzi ngisho ukuntela mawuntelile ugcine udla unembeza nje uthi ngaze ngahlekisa abantu ungafanele ngoba kuyakhala ethuneni lo muzi umuzi wesililo bantwana bahle basezulwini sicela ukuthi ningaphatheki kabi ukuthi phakathi kwalomuzi njalo masifika kuhleze kukhulunywa ngosizi ngiyacabanga ukuthi uzosigqitshwe inhlabathi nathi sigoduke so lo sikhulume kanje nabalandelayo uma bebamba umthetho walomuzi uNkulunkulu awubekileyo bohlezi bekhuluma kanje bawuphinda phinda into eyodwa ukhulunywa ngemphefumulo ukhulunywa ngenhlabathi ukhulunywa ngabantu abangaphumuli ethuneni ngeke vele sivume ngoba thina sihleli kahle ezweni kodwa bona bayavuma ethuneni baswela imlomo ukuvuma asibezwe kodwa basilethela ngoba bethi sizobavumela isivumo sebandla umushembe ecela isivumo sebandla musu kusigodla ngoba abazali abakuthumileyo abanye bahlala ezigodlweni bahlala o9 years bahlala o6 years lokuthiwa vumani bo siyavuma bevunyisa ukwenza imikhuba le babophile namhlanje abona uNkulunkulu kuyaphila kumakhosazana kodwa kuthina nhlalisuthi nakuthina jamangweni abantu bagula kanti makucela isivumo sebandla siphambi kwaNkulunkulu sibobavumela ngoba uNkulunkulu usuke ebuza bona bayezwa yini mayibonga Nkosi ingani sisuke emakhaya sithi sihamba nabakithi abasekho manje angithi sisuke emakhaya sithi sihamba nabakithi amen mase useparadise abekho ushembe usuke ekhuluma noba ushembe akakhulumi nathi ushembe ukhuluma nale mphefumulo eyonayo bantwana benkosi ukuthi yalizwa inizwi likaNkulunkulu malikhulunywa ushembe ukhuluma ngomfundisi ukhuluma ngomjumali ukhuluma ngomkhokheli ukhuluma ngomphathi wentombi usuke ebuza uNkulunkulu ukuthi niyalizwa inizwi elaliphika emhlabeni mama sithi thina amen sivumela bona baswela umlomo wokuvuma sebevuma ngathi amen angithi uyamuzwa nje lo mntwana ade ekhuluma kaXolo uthi bakhuphuka emzimbeni yabo bakhulume kubike ngoba namadimoni ayakwazi ukukhuphuka ngomzimba womuntu uthi ushembe inyanga yezulu nibothi makukhuphuka umuntu nithandaze nithi Nkosi siyacela ukuba lo kade kukhulunywa Nkosi makuyikho kungeyona imoya yamadimoni sicela kube impumelelo mayibonga Nkosi omunye umuntu uyabuza kanjalo lapha ekhala emphefumulo bahlukanisa kanjani ukuthi okhuluma ukhuluma into ayitshelwe umndeni wakhe asikwazi ukuhlukanisa phela sinawo amehlo thina okubona futhi nendlebe yokuhlukanisa sinayo kodwa sikwaze kukodwa ukuthi kwasho unyazwa wathi ngizobabutha abantu abami ngibalethe lapha ekhala emphefumulo mase ngibabuthile kuyofika isikhathi sokuthi bakhulule baye emakhaya bese nifeni bagcine namasiko thina umthetho sihleli kuwo ukuthi Nkosi sicela ukuthi okukhulunywayo okuyikho kube impumelelo ungakhona Nkosi ezweni nomhlaba uqede amen ushembe kwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi okulungile nokungalungile thina sikwazi ukuhlukanisa sixoxa indaba sixoxa imvelo ephakathi komuntu nomphefumulo wakubo ngiyadabuka abantwana benkosi enkulu yasebuhleni lento ekhulunywa yilo mntwana lo oqeda ukukhuluma manje udadewethu uthi bathi abantu bakubaningi abantu abafuzela udadewethu abanye bamndeni yabo engakwazi engaphiwanga umlomo wokukhuluma yena unenhlanhla akusafanele akhale ngoba ushembe wenzile umusa wakhe wabanikeza ithuba lokuthi phefumulani tshelani ingane zakhe ukuthi nithunjiwe ngicela ukuphinda ngoba abantu abezwe unenhlanhla nawe dadewethu unenhlanhla ngoba uNkulunkulu ubavulile umlomo khulumani nivelani futhi kubona kuyena anibona ukuthi nithunjiwe amen ukuthunjwa lokho mabethi bona mntanami dadewethu sicela usikhulule sesikhathele lemkhuba bathwetshuliwe abantu bakhohlakele kabe emhlabeni uyazi abantu banamafilosofi anzima kabukabi bama-scientist amanzima kabukabi kodwa bayangixaka bahlulwa abantu ukuthakatha abelungu basuke phakathi kwethu kodwa abantu bakwazi ukuthakatha umuntu omnyama bamqede nyaya engenalutho ngendlela abahloniphe ngabo abantu mina ngikubonile ekhaya kithi ingane yami inkosazana ike yafunda nomntwana for 2 years kanti ifunda nomuntu kade wafa olunjiwe wahlanisa namakhubalo wahlanisa nayo yonke into wayesephendulwa umuntu wahamba nayo ingane lokho intshotshela ama-assignment utshotshela yonke into ingane lokuthi umngane wakhe kanti umuntu owabulawa uzophahluka mase sethandazela lapha ekhala emphefumulo lo mntwana uthi hey wemajiye ubobonga lo shembe wakhe kodwa naye futhi soloko simhluphile
uboyibuza ingane yakho ukuthi uyamazi usibanibani ofunda naye. Mina kade ngahamba wangithatha umkhulu wangibulala umkhulu mase ngibule wangilumba wasithi ngihambe naye ngoba ngithi babuza inhlanhla ukuthi nilelani nami Mshumane sicasula lento ayenzayo. Hawu ngoba umuzi kaShembe nje lo uthi ungasitsheli ngalo umfana ubiza uNkulunkulu ngomfana. Ngiyadabuka ngoba lo muzi ethuneni bawufuna ngamawala kodwa enyameni abawufuni. Omajiya abawufuna enyameni bathi bafuna ukuchitha. Ungamchitha kanjani uShembe owadala izulu nomhlaba wadala wena wadala uyihlo omkhulu? Iyadabukisa lento ibhlungu ngoba sekuze kukhuluma uNkulunkulu athi uNkulunkulu bazingela umuzi wami bafuna ukuchitha nabantu bama beza kuwo sebebabi. Sengathi uNkulunkulu angabakhumbula labo bantwana abangenwe uLucifer bakhumbule nabo ukuthi manayo imphefumulo edinga ukuba izogezwa uShembe khala imphefumulo mayibonga Nkosi. Amen. Dadewethu uNkulunkulu nokulahleka kwezimali ukuthi ungayitholi bebesavivinya inhliziyo yakho beyitrain inhliziyo yakho bazokupha amandla. Into efunakala kuwena inhliziyo evumayo ukuthi ngizonithethela lamacala ngizonicelela kuShembe ukuthi anikhulule. Mhlazani wavuma lokho iyohlangana amandla uyoyithola inkomo zokubathethela amacala. Ingakho bebophile ngoba bayabona ukuthi awuzwa la endlebeni izwake. Ngisho kuwe dadewethu othi uhambe kabuhlungu uzobuyela kalula nje futhi mase ubuyela uzobona kuhlangana futhi mase uyimisela enhlizweni yakho bazokupha amandla. Ubuye uzobakhulula munye kuphela umuntu okwazi ukuhlwitha imphefumulo ethunjiwe neboshiwe nethunjiwe nethwetshuliwe unyazi lwezulu mayibonga Nkosi. Amen. Hayi akekho omunye akekho umfowethu ungangixoxela ukuthi khona ningakini mina akekho omunye ngimaziyo futhi ekhaya kithi bangitshelile mina bakithi ngaze ngatshela nabasekhweni lami ukuthi unyazi lwezulu uyena yedwa umvelinqange ongaphengula impi yomubi ethumba imphefumulo yabazali bethu. Nakuwe nakimi mfowethu into efunana kuwe inhliziyo. Dadewethu mawami ntombi yakulelizwe baba wakulelizwe mkhulu wakulelizwe unyazi lwezulu umvelinqange kwenza kwenzeke uyobakhulula abazali bethu. Into efuneka kimi nakuwe inhliziyo ephelele. Amen. Ukhiphe amavundlululo enhlizweni yakho ukhiphe amagqubu namazondo ukhiphe insolo ukhiphe oqabu nofezele namabululu enhlizweni yakho kungena uShembe ahlala uShembe uzokwazi ukubathethela uzokwazi ukubakhulula abantu bakini ababoshiwe mayibonga Nkosi. Ukhiphe nenhlebo ukhiphe nokusola ukhiphe nokunyanya nokunyanza inhliziyo yakho ihlambuluka uShembe uzokwazi uyithatha ayiphendule isophi yokugeza imphefumulo yabazali bakho ayiphendule umlotha okukhumisana umndeni wakho ayiphendule intethelelo uthethelelana phela amagqumu namazondo. Siyahamba nje abantwana abahle basezulwini abanye abafowethu nodadewethu basendleleni bayelinda ntonga bayocela ukhiye uNkulunkulu. Amen. Asazi uNkulunkulu akanqunyela ukhona uhamba ngenyawo wenza uthatha inqumo zakhe asimazi ukuthi uvala nini uNkulunkulu akekho namunye ongasho ukuthi uvala nini. Ngomthetho kufanele ngabe sonke siselinda ntonga asinisolike ngoba uyezwa abanye bathunywe emndeni yabo abanye nomndeni ingafikanga ngeyibonakaliso kodwa ifike ngemizwa yabo ukuthi abantu abamsizeleni ekhaya emphefumulo bafisa ukuzokhonze uzophendla isikhundla baphendlela imndeni yabo. Mawufika ke lapha ekhaya emphefumulo lungaphela. Amen. Shiya eceleni ukuthi wena uyazi ngakithi kwenziwa nje ethempelini langakithi kwenziwa nje cha khona ethempelini langakithi nelangakini umuzi onyazi umfula la uShembe ageza imphefumulo kuyo mayibonga Nkosi. Amen. Ngakithi nje emampondweni nginomfula ongakithi ekuthiwa umvulozi nomthavula wena ongakini uthini uyawazi umfula waseNazaretha imuphi uShembe useyulethile umfula waseNazaretha waletha ikhala emphefumulo uthi kuzogezwa imphefumulo yabantu nemphefumulo yabazali bethu ukuze bahambe bakhuphukele ekhaya isezulwini isebuhleni bokuphakama. uShembe njengoba eselinda isezulwini elinda mayibonga Nkosi. Amen. Ngakini eJudiya isezulwini. Amen.
yonke lemizi uShemba yakhile izulu likaShemba. Ezulwini ngena abantu abahlambulukile, ngena abantu abangalengi izono namacala, ungena abantu abangenayo amagqubu namazono, ungena abantu abangenayo amafindo ezinhlizweni zabo. Ezulwini kaShemba uShemba wabona ukuthi siza nabantu isikhudula amanikiniki, uze nabantu bakini siyongenisa umhlangano, uze nabantu beqhubha imfene zabo nemkhofu notikeloshe behamba nawo bebagcwalisa izikhwama. Uza nabantu uza kuShembe njoba siyongenisa umhlangano, uza nezalukwazi ezahamba emhlabeni zikhushulisa omakoti zisu ngoba zithi zenze ibhizinisi. Lezo ingane zonke bayithole ngamahlombe. Ithi inyanga yezulu uma ubelela umuntu uhlala kuwe emahlombe kuwe. Lezi zalukwazi ezayisebenza umsebenzi wokukhushulisa omakoti izingane ziyapi lezo ingane zonke zinamathela kuye. Umthathe wena ugogo wakho nokhokhazi wakho uthi siyongenisa umhlangano, uyongenisa umuntu ehamba nezingane, uyafika lapho uphambana nomthetho kaNkulunkulu. uShemba wayesebuka ngobunesi elibanzi, wathi abantu abami bangithanda. Siyamthanda uShemba, uyazi na siyamthanda. Amen. Inkinga abazali bethu kunomthandazo othi ngeza Nkosi, Nkosi mina ngedwa anginayo umphelele awo baba beno mame nomama akavumi kulandela ukhokho wami nokhokhokazi wami laba kade kukhulunywa ngabo abavumi simlandela uNkulunkulu. Bathi mntanami soya kanjani thina nezikhwama, thina mntanami soya kanjani thina senza izifungwe nezinyoka endulo. Khona abantu abenza izifungwe nezinyoka ezimpophomeni okhokho bethu basendulo baze bafunga bathi ngisho ingane zethu nombambize ngomnomzane besho inyoka, bathi mnomzane ngisho ingane zethu ziyosebenzela wena. Ubona uNkulunkulu egazini lakho ugeleza emthanjeni egazi lakho ugeleza lo khokho njalo ohamba nenyoka. Uyokwazi ukubamba umthetho kaShemba. Bokhuluma abavangeli baze baqhanisa imthambo lingangeni izwi likaNkulunkulu kuwena. Ube nenkani ugcina usuvula amaqembu akho avukela ubukhosi basezulwini. Phela ukuvukela izwi likaShembe, uvukela izwi kaMshumayeli, elikaMgcotshwa nomuphi noma ngabe kuthi uvukela izwi lenhlanhla mali kukhuza, uvukela unyazi. Obana abavukela unyazi ilabo abantu abageleza emthanjeni yakho nasebuchosheni bekhanda lakho nasemkatsheni namathambo akho. Bathi mntanami uzoya kanjani kuNkulunkulu thina sinje, thina sasithi thina ubambe lingashoni. Bawile abantu bewiswa imindeni yethu yasendulo. Uthi inyanga yezulu mawubulela umuntu uhlala kuwe emahlombe. Lo khokho wami engihamba naye ohleli idumbe ezamakhulu ezinkulungwane uzohlala nazo kimi. Angizukuphatalala mina. Kusuka amaqili ayengamaqili azombatha inyama yakho uvesana ube iqili esontweni. Funa ikhundla uzugcina usumfundisi ngobuqili. Nangu umuntu wakini uthi umthwala kazethula ngisize wemsizi wami mina engihlele egazini lakho nasebuchosheni bekhanda lakho. Uthi mhlazana wathetha icala lami uyophenduka kube umuntu. Kunomthandazo othi mhla ngilashwayo ngasinda mina ngiyakubonga nganiwe mkhululi wami. Lo mthandazo usihlatshelelwa njalo lapha ekhaya ngoba kwenzelwa mina nawe ukuthi zibuze ukuthi wena ngoba ukube nesikhathi sokuthi inhliziyo iphole uhlale wedwa uzuyibuza kodwa yini ngane inhliziyo embi kangaka mina.
uyibuze hey akekho umuntu ongazazi hayi sikhona isikhathi sokuthi uhlale wena ngangizwa ngisakhula kona kuyichidlwana athi umuntu ngokushaya athi umuntu mangihlele endlini engasese ngikhumbula yonke into yini umuntu ayokhumbula into engasile etoilet esehleli yedwa akhumbula izinto engasile azenza vele akuyona indawo ukuthandaza ingakho ucabanga zonke izinto losizi uyalicabanga uma uhlele etoilet uyakwazi futhi ukucabanga kuze kufike la uthi kodwa nami ngave nginenhlizweni kodwa awu ngaze nganamanga zibuze mase utholile ukuthi uyayibona ukuthi namanga hayi mase ufika phambi kwaNkulunkulu lo mfulu ushemba wakhile ogeza wona amanga hayi inkosi ngizonikela lo muntu ohleli kimi namanga ngeke uvume phela awusafuni ukumvumela uyazi ukuthi njengoba abantwana ethu ushembe wathi ushembe sathi seNazaretha wathi sizobika sithi inkosi abantu beza nendaba einzima inkosi basitshele bese bethi kuthiwa sithule eparadise ziyasina uthi ushembe ngithanda ukushumayela nina nazini ngoshembe nina niyawazi uyamuza thethela abantu bakhulume hawu baba nkosi yamakhosi obani abazokhuluma wonke umuntu akhulume uthi khona nizowazi lo muzi ukuze kuqaleke kudedela abantu sezwa ngoNkulunkulu bakhuluma indaba enza kuxege thina ke hlezi sihleli lana nje thina abashumane hlehlela siphuma ikhanda liqega naphakathi nezinsuku naphakathi nezinsuku uthi uyafika ukuthi uzosebenza ngidilizwe ngithanda ukusebenza ke mina ngeke ngidilizwe la kuthi umshumeli phuthuma nanga umuntu uthi kusho ukukhuluma umuntu athi nanga lo mfana amajambizeni ngiyafikini kwenze njani manje abakhuluma insambatheka umuntu into engaka athi mina ngabulala unkosikazi wami ngathatha isitho sakhe sanganene sangasese ngasigaya ngasenza impuphu ngenza intelezi ngoba ngifuna ubamkhulu ngifuna ukucela ngiboshiwe khona nkosi yami wakhuluma into ebhlungu lapha simamani ngaphambi kwesango lamakhosazana ngikhumbula kahle ekhuluma enkosazana ekhuluma phezulu kwenkosazana inkosazana nomuntu noma into medetheleleni ekhuluma ke yona uthi naku uthi usethi lo mntwana nangu ukhokho wami sithi ukhombe ibala nje uthi nange emla phambi kwenu wenzani uthi anginitshele ukuthi udadewethu owayeza hayi ukhokho wakhe uthi anginitshele ukuthi indodakazi yakhe hey abantu bakhohlakele emhlabeni indodakazi yakhe wayinyukubeza mayeqeda ukunyukubeza wayeseyivala umlomo wayibulala wayiklinya evala umlomo yaze yafa uthi indaba asho njalo uthi wenza isifungo nezilwane zase zithi lezi zilwane zakhe uyonikela ngezingane zakho zonke uthi mase kufika kule ndodakazi yakhe wayesenqaba ngoba wayekhonze kakhulu wathi hayi ngikwazi ukunikela ngane uthi zathi lezilwane lalela ke sizokubulala kodwa ngaphambi ukuthi sikubulale nyukubeza lengane yakho ukuze nathi inyukubeze mase uqedile emva kaloko uyibamba umlomo uyiklinye uthi wakwenza uthi ke emacaleni awenzile amaningi ebulala abantu uthi kodwa unyazi lwezulu lithi icala elikhulu elimbophile elale ngane ayizalayo uthi nathi eduze kwayo ingane iyakhala uthi uboshiwe njengoba eboshiwe yena kubophe yonke impilo yenu ngoba yena uyinzala abantu mtshele phela ukuthi akasho yazi ukhombe obaleni sibona lutho thina sikhuluma nomuntu thina ukhomba la uthi nangu yazi athi siphushane nosimamane asiphuwa ngaphela amehlo kubona futhi asiwafuni ngoba amehlo kubona iwona la agcine edunga ibandla nendlebe yona ledinga ibandla lasezulwini munye kuphela umuntu onamehlo oneselo kubona nendlebe unyazi lwezulu thina simdumise sithembele kuye asibonele asizwele mayibonga Nkosi naku sesizwelile nje manje usivusela imphefumulo yabazali bethu ize ikhuluma ukuthi hlukanani nokuye egodleni zomajiya ngizonivusela abazali benu bakhulume nani amen bazokhuluma kanjani ke nawe vele ngoba uyayisola nje lento kaNkulunkulu ayenzile ngeke bakhulume nawe majiya mtshela phela ukuthi akasho ukuthi ufuna ukusizwa ngani wathi akahamba ayohlala phansi nomndeni awubikele umndeni
ngoba icala lakhe lide kakhulu. Kusafanele uqala acela intethelelo kule ngane kanti ukuba kutholakala inkomo yokuthi uShembe angene yonke imizi labantu ayibabulala ebacela intethelelo bese ibutha yonke lemphefumulo uShembe azoyifaka ekhaya lemphefumulo ayigeze elakhe icala lisekude kwabo ukuthi lithethwe. Safanele uqale kugezwe lemphefumulo yalabantu ababulalayo. Khona kade khuluma kanjalo namhlanje ngimzwile mhlambe nawe umzwile uzukhohliwe. Khona kade khuluma ukuthi umndeni wako ukuthi wabula ngicabanga ukuthi wacula ngazi noma wacula wena othe ukhokho wakhe wabulala abantu. Uzogezwa kanjani yena kunezidumba ayibulalayo? Abantwana kufanele bakwenza ukuthi bahlanganise uShembe noMusa. Amen. Kunomthandazo othi bongani o Jehova. Uba elungile ukunikela ngenkomo nembuzi nomnikelo wenkomo zephakethe kuyisiko lasezulwini ukuthi uNkulunkulu unxuswa ngalokho. Kodwa kufuna kuqala uShembe inhliziyo yakho ubokujwayela uma unikela inhliziyo yakho iphelele eqala ngaphambi ukuthi ulule umphefumulo wakho kumbe unikela ngempahla noma unikela ngemali. Inhliziyo kufanele iphelele. Umnikela wenze lutho. Yathi inkosi yamaNazaretha sisaqala ukwakhekhala umphefumulo sithi siyocela ukuthi inkosi abantu abasilekeleli ngalutho wathi lalela manje akho umuntu ozonilekelela akho thanda enzoshayelwa lona nini la ekhala umphefumulo. Abantu abayokwenza izinto ziphelele lapha ekhaya umuntu ongena lapha ngesango ngoba lo muntu uyothi khipha u2 wakhe ukhiphe nomndeni wakubo. Amen. Uyobe nikela nomndeni wakubo. Impela siyafunga siyagomela izinto ezenziwa lapha ekhaya ilabo 2 rand no 3 rand bene abangena nabo la akho thando esiyesenzele. Siyazi abantu basebenza manje umhlaba wonke uyasebenza wakhe imizi kaNkuluNkulu isikhathi sokucela sikho kodwa uNkulunkulu uyasenza singadingi singesweni. Namhlanje ngigcina inyanga yesihlanu le njoba lesitezi la into ebhlungu la thina masakha sakha masizokwakha mhlawumbe emazweni akini kumbiwa inhlabathi kuphela la angumbiwa inhlabathi kumbiwa amakhalibhodi amaplastiki amabhodlela yamathamba abantu ukushone phansi. Ngicabanga ukuthi la lesitezi 9 meter down ukuyofuna ioriginal soil safaka insimbi sanyuka na beam sanyuka imanqa sifaka ama slab no beam sakhe insimbi konke kwalapha ekhaya ngisho izindlu lozoyibhekile uqale kumbiwe uqale kwakhiwa obeam kufakwa insimbi kanti kwakhiwa islab bese kufakwa obeam abashona phansi kufakwa amaphiya kufakwa obeam kanti kwakhiwa kodwa konke lokho kuyenzeka ngoba kwashunyazo lwezulu ngo2 rand no 5 rand esibanikela ngoba sinikela nemndeni yethu mayibonga Nkosi. Amen. Siyahamba zemzini oyingcwele sebuhleni bamaNazaretha uyothwala kanzima unyazi lwezulu liyothwala kanzima ngoba siyophushana nalo siyobika kodwa uNkulunkulu useshila kubantu bami nanku umfula imizi yonke kaShembe izulu wayesakha umfula wakhe isemfuleni kaShembe la unyazi lwezulu mayibonga Nkosi. Abantu bayasazi abantu abaningi bakhulile emakhaya abafani nami nawe makade kuphunya imali beni abantu bahamba baye emfuleni bayohlamba ithunzi lalowo muntu ukuthi lingabanga ngeni nalekhaya bese bekhuphukela ekhaya. Abantu mabolahla ishozi baye emfuleni kanti uba bakhuphukela ekhaya. uShembe wakhile umfula kodwa abantu bayawugeja bawuphumela ngaleceleni. Siyakubongela ke wena nawe nami okhona namhlanje sekathi ungaphila indlela ehlaniphile ungezi uzolalela umuntu uzoyilalela wena nabakini mayibonga Nkosi. Amen. Abantu mabeze la basuke bezolalela ukuthi abayithuthe indaba bayohlala phansi babikele umndeni. Amen. Njengawe nje makoti wakaCulu njoba nithi kade nanifika ninenhlanhla ngoba umndeni usanibekezelile kufanele ngabe kade ngoba lapha ekhaya khuma into eyodwa njalo akukho kusha kufanele ngabe kade nasukuma ikhona ke into eyayihlupha abantu Nkosi yami nami yangehlele nawe uyakwehlela yokuthi uthi uyalibikela uzalo likhaya libhekeleni bazositshela ukuthi hayi suka ningasitsheli ngento kaMajiya ukhona kodwa umuntu emhlabeni ongakwazi ukuqoqa inkumbi engaka zabantu. Ukhona umuntu emhlabeni ongakwazi ukuhambe omunye Nkosi yami oyiziwule yazi ahleke inkosi unyazi yathi ngizwa kuthiwa khona omunye wathi uMajiya uhambe etshela abantu efonela abantu ukuthi
phuphani nithi mphupho ukuthi nokuthi uthi uma nje uyithatha imali eningi kangaka okufonela abantu ngithi baba ngazi uthi hayi uyagula lo muntu ungabomnaki akathandwanga umndeni wabo kusho unyazi lwezulu manje bantwana bahle basezulwini laba bantu angikhulumi ngabantu bakaCulu kodwa ngiyalinganisa ngabo ngilinganisa kuwena nakimi ukuthi kuyenzeka nawe ufane nabantu bakaCulu abathi umndeni siyawuqoqa uqoqeki uthi uShembe unyazi lwezulu uyababikela kokuqala uzalo ulibikele ngenhliziyo ephelele ungalibikeli ugijima khona lokho ukuthi athi umuntu sengiyenza nje ukubabikela mina nginako konke hayi ngeke uzosebenze lo mnikelo wakho musa ukunyanza musa ukuba umuntu othi wena unako konke mawubikela umndeni hlonipha mawumuntu wesimame ndlala isicelo phansi uhlale phansi ungathi ukhuluma nomndeni bese uthi ngoba mina ngakhethwa umndeni ngumakoti kaBhuti omdala mina engiwu-chairman la ekhaya bese uhlala isigqikini umndeni uhlale phansi khona imizi njalo uthola ukuthi omakoti sebekhethe umakoti oganwe inkosana lapha ekhaya isekho futhi naye seyafa yashawa yithonga ukuthi iphethwe unkosikazi bese kukhethwa yena ngoba ungene wezopolitika bese kuthi nala ekhaya kuthi wena uzosihlala umndeni ikhona imndeni njalo usihlala umndeni uthola umuntu wesimame umakoti uzogana ekhaya maye ngekho kusho umakoti bethu bathi hayi ngeke nje boba uqala umsebenzi engafika uma sibani banosihlalo ngeke ilunge yonke leyo khona imizi ephathwa abantu kanjalo ifileke leyo mizi bese uyafika kusukuma umakoti bethu obhuti behleli phansi behlonipha obaba babo kuzobhunga phela lapha ekhaya yena bekele isigqiki noma isitulo usihlalo phela womndeni fila umuzi linikini ikhanda ithonga esigodini sosizi lithi shaya lento leyibuza ohlala nathi ngoba ukho umsebenzi hayi indoda yalutho afa amadoda esemancane ngoba enqena ukukhuluma iqiniso ekhaya ukuthi cha wena ukanele lapha ekhaya uyakhuliswa ke mama osozwile mawufika hlala phansi noma bethi ugana inkosana undlale phansi ulendlala udaba nina basekuthini senguzwile uma ime uShembe la ubeka ngakhona ezweni lasemaqadini lapha kukhulunywa ngokhokho nokhokho balapha ekhaya asithi sibonge singenabo abantu abafele impini zasemandulo bakwethu indaba iqala lapho abantu babhubha emandulo asithi isibongo sakulelizwe lengabantu esingenabo abantu abafele emandulo bangangcwatshwa badliwa ingulube badliwa amamalasi badliwa amachalaha badliwa izimpisi badliwa amankentshane badliwa izo zonke izilwane zasendle ngisho nezinyoni zezulu amanqe imndeni yethu eminingi yafa kanjalo ingane eziningi zaphuphuma zachitheka ezayihamba nokhokhokazi bethu bese omolokazana kubalekwa kuphangana ezweni izwe lase-Afrika ngesikhathi elidunga nje umubu Lucifer engena phakathi kwabo engena ezinhliziyweni amakhosi aphenduka abe nomhobholo athi liphethe izwe abehalela ukudla leli lingaphesheya mayehalela ukulidla phela fanele ahlomise impi athathe izibongo zonke lezi ezikhonza ngaphansi kwakhe azenza amabutho bese igcatshwa uthathwe izilwane ezimbi impisi kugcatshwe okhokho bethu ngamafutha ezilwane ezinonya ukhokho wakho mayefa nalezo izibibe ezigcwele igazi lakhe evuka eza phakathi kwenu uyoba njani bafike badindilize futhi empini bashiwe kanjalo begcwele uthantana lemkhonto empini kulezo inkundla bafe bangaqoqwa bangabuthwa seke isikhathi sokubuthwa labo bamaqhawe batshelwe umkhunkulu wenkosi ukuthi usibani bani ngamshime kwawo enkundleni buya naye athathe azoqhatshwa khona la konkosi kuthathwe izicubu zakhe zithathwe zifakwe umcengezini lapha zenziwe impuphu kwenziwe into ezichelwa amabutho futhi ngazo athathe ugebhezi lakhe libekwe khona la esigodleni sikandabezitha kuthi uqinisa isihlalo sakhe thina esiqhamuke emndenini enobukhosi sithwele kanzima ngoba amakhosi ahleli namhlanje ahleli ehlaleni ahleli phezulu komnuku basemandulo uShembe usakhela umfula uthi uShembe uzosiqoqela yonke leyo mphefumulo uma inhliziyo zethu ivuma mayibonge Nkosi amen namhlanje ngiyajwabula namhlanje buyathuthuka uBnazaretha namhlanje qala besigqoka amadlokolo namhlanje sigqokani kuthiwa yini le ebayigaxa la ngemuva shonini yini baba
amaqhubu lawa ensikinsiki lezi eyifakala ngemuva ngicabanga ukuthi indaba kungenile ufashini enjalo eNazaretha cha kuvuka amabutho manje amngenyawo athi nathi siyamfuna uNkulunkulu khona ongasakwazi ukulibona ikhanda lakhe nje ligcwele amaqhubu nje limbozile hayi ukuthi kubi akulona inhlelo esayifaka emgidini yinhle kodwa manje uyayibona ukuthi ikhule ngamawala avukile amabutho ethuneni athi umthwala kaze thuna nathi siyamfuna uShembe wayezele thina emhlabeni wayengazele nina phela uShembe ke uNkulunkulu wethu thina benyama uNkulunkulu wemphefumulo namathamba abazali bethu amen washi izulu lakhe likhazimulayo ngoba enofefe ezwela abazali bethu imndeni yethu utayidlulile ithi inkosi ilanga mayibutha amadoda ngolunye usuku ibuthisene emzini oyingcwele ehleni bokuphakama uthi wemadoda ake ngibuze kade nginomhlangano nokhokho beni la emzini oyingcwele kwakuseyiphakameni lokhu kuphakama manje ehleli kubo okuthiwa ubuhle bokuphakama mayibonge inkosi abukho bunye futhi amen awabungane manje amen uphakama phela yilobu esikubona ubuhle bokuphakama mayibonge inkosi akusekho kunye alikho futhi elinye iNazaretha elikhona elilandela unyazi mayibonge inkosi ungalo ukuthi khona uNazaretha lasekutheni khona uNazaretha lasekutheni ayikho into enjalo iNazaretha elilandela unyazi lwezulu akekho futhi uShembe wasekutheni uShembe munye unyazi lwezulu mayibonge inkosi ungadideki ngaphandle abantu bakini mabekuphuca uShembe bakuphuca abantu bakini uShembe mawufika uzoyikhuthala wafika omunye babam Sithenjwe khumbula khona insizwe yafika la ngisazi jakaba yafika athi ngizoxolisa kuqala ukuthi ngawuthuka lo muzi yakacela uthi ngiyaxolisa kuqala ngawuthuka lo muzi wathi ngiwuthuka nawe Mshumali Majiya ngicela intethelele salithi naya akusithusi lo mina futhi angibasola abantu mabewusola lo muzi bakwethu abantu bakhohlakele liningi udumo kade lukhona la eNazaretha namhlanje ulihlubukile abantu sebedidekile abasazi nabo babuka nje lolu dumo kade likulona uma ke phela ungaqondi shisa impepho phela abantu bakini mabephila ubuze ukuthi yini le yenziwa lapha kulokuthiwa uyisekhalo umphefumulo uma abantu bakini bekhona ke benoNkulunkulu bayokutshela uma bengekho uzobatholaphi kodwa uShembe uyabaqoqa baletha la ikhalo umphefumulo manje wena usho uphikisa wedwa uma bekhona phela abantu bakini bazi bakhona ekhaya ubangenisile banoNkulunkulu bakutshela iqiniso hayi umphetho lo mabe ngakutshela ukuthi abekho bathi ungathi bafuni kodwa uShembe uyibuthile yonke imphefumulo wayiletha la ekhaya emphefumulo iqunguluze lapha ngaphandle komuzi ilindile abavangeli babonile lapha kunamatshe amhlophe lapha bengena ngithi ngibonile abavangeli ngaphandle asiwafakanga ngenhloso sasingazi ufike uthi ngolenkosazana litshela omunye umntwana ongalona iNazaretha umakoti nje uyafika la ukhala inyembezi kuyisonto uthi baba ngicela abashumane balapha ekhaya uthi kufika lenkoseni ekuthiwa uthi ngolenkosazana lathi cela ngiclean lapha ngaphandle sasingaclean lapha ngaphandle bavangeli ngoba umphakathi ulahla khona lapho ulahla ngisho izingane uthi uyavula iplastic uthola kunengane ukulahla yonke into eyizibi yonke le ndawo koshona le nathi saclean sagcina siyekile uthi uthe cleanana ngoba bona boShembe bayiziqu zonyazi usho nje uthi bathi bona bayiziqu zonyazi iziqu zonyazi uthingo lenkosazana inyanga yezulu ilanga lokukhanya umqalo wendlela iziqu zonyazi lezo mayibonge inkosi akukho kunye mntwana waseAfrika uthi thina ziqu zonyazi siphuma umhlaba wonke sithunywa unyazi sambe sibuthi imphefumulo nalezi ingane eninikelela ngamashumi ezaphuphuma zachithwa zalahla zahushulwa zenziwa into lezi zenziwa abaloyi uthi siyayibutha size nazo sifike siyibeke lapha sitshela ukuthi ayilinde iyofika ingane zabo uthi khona imndeni la esazohlala kuze kukhula ingane encelayo ngoba labo abaphilayo banenkani bawukhomba ngenhlanakezela lo muzi mina nawe siyakubongela ngoba namhlanje ufikile bajabula abantu bakini akube ukuthi ke inkosi yami abadubanga ukuthi asenendaba nalo silindele ingane encelayo sho njalo inkosi ithi khona abazohlala lapha kuze kukhula ingane ezanceliswa insani izanceliswa izona ezobakhulula ngoba labo abaphilayo awukho umsebenzi wabo hawu uthi thesikline kanjani la ngoba la indawo yomphakathi nje uthi uthe esuka bethatha ihosepipe yena uthi ngolenkosazana la lapha emgwaqeni uthi belifike liscrap kanje emgwaqeni bese lifaka amanzi uthi batshela ukuthi abakline la hawu
saqala sekuhlike sakuhlengelele wasithi sengiyahamba uhlala lapho wena wathi ngihlala eNtuzuma wabehamba sabuzana nomshuma sizoyenza kanjani lento kophela moko wathi waklina umphakathi bezana ungcolise lapha futhi umphakathi bovesi unaleyo nhlese nje usanda ukufika lo muzi bevezana balahle ngamasibomu izini hawu sibona ngumsomlungu uphuma emsebenzini ngeqo emsebenzini mangithi ngiyafika lapha na amaphoyisa ahamba nabantu baka DSW ngaphandle lapha lo beyibuka lenkukuma beyibuka bathe besuka ngase ngisonde nama usanibona abantwana benkosi awuyebo koba kuhle phela maniklina le ndawo iyanuka le ndawo bathi hayi baba siyaxoxa la manje sinamahloni besithi sicabanga ukuyiklina le ndawo sihamba namaphoyisa bese kuqoqa umphakathi sicela uyinikeze ushembe le ndawo ufika ngesonto ngomsomluko ukufika lenkulumo njalo hawu nje sizoyiklina sicela nigade ngoba nina nenhlanzeko nina sicela kodwa bese nifaka lamatshe yabona amatshe niwafakayo siyawasaba nifake wona balando gandaganda yaklina sawubikela unyazi lahleka unyazi lathi unyazi hambani nibhunyela ngomcako omhlophe akasho udasta wathi hambani ubhunyela ngomcako omhlophe kusho unyazi ukuze waboneke lapho wathi kugcwele iginqane zemndeni owakithi nowakini amakhulu eyigidi zeyinkulungwane ithi inyanga yezulu mawufuna ukwazi abantu bakini bubalini lezekhanda lakho mase kukhona umfowenu bale zikamfowenu nezikadadweni nezikamkhulu wakho nezikababa omncane ubuka ukuthi bangakanani abantu bakini njengoba siye emhlanganeni ke abantwana abahle basezulwini asicele kubo ukuthi sicela ningasonisi phela emzini kaNkuluNkulu sizwile sizoza sonithethela amacala ekhaya emphefumulo ngoba siyaphoqeka phela semhlanganweni mayibonga inkosi kodwa nawe mawuhlisa inhliziyo yakho bebona ukuthi uyacabanga ngabo uyakhathazeka ngabo cela nawe ekhaya egumbini lakini sesiyongenisa umhlangano asikabi nawo amandla okuqhuba inkomo nezimbuzi siyonikelela emzini oyingcwele ekhaya emphefumulo kodwa siye emhlanganweni sicela ningasonisi masibuya sokwazi ukuniyela emzini kaNkuluNkulu mayibonga inkosi ukuze bangakuphimbisi uxabane noNkulunkulu amen. Ngizwile ubaba oqala ukukhuluma uNomndaya ethi umuntu kuvela umuntu omkhulu wakubo nina ningamakhosi phela noNomndaya okucaca ukuthi inkosi le amakhosi ayithole kanzima yazi amakhosi ayinkinga ngoba awathwali icala lomndeni kuphela akuthana nomcala lesizwe ngoba inkosi iyona elawula uMkhulunkulu athi uMkhulunkulu ndaba ezithu yayibona lenyanga lesikuyona kaNhlangulane lithe idlozi elikhulu lasemanzini akubula wonke umolokazana ngizama phela ukulingisa into uMkhulunkulu ukhuluma njalo ukhuluma ngengingila uthi yabona ndaba ezithu idlozi elikhulu lamanzi angazi kuthiwa iliphi lelidlozi lenkulu lamanzi lasempophomeni lithe njengoba nginenyanga le inyanga enkulu kaNhlangulane phela ngizama ukulingisa bona bakhuluma kanjalo bakhuluma bayahoshozela nenkosi futhi bayigqabela na inkosi lokhu iqhaqhazela ihleli ihlaleni uthini bathina abadala lithini idlozi elikhulu uyesaba phela lokho etshelwa njalo lokho ethusa kuthiwa siyanyangaza isihlalo sakho ndaba ezitha bafuna ukusikhumba phansi senze njani pho hayi kuthiwa ndaba ezitha zonke ingane ezikhulele kule nyanga kaNhlangulane inyanga enhle le uyiqambela amanga nje uthi uzwe ngedlozi elikhulu lasemanzini omakoti akuthathwa izingane zonke amahlule lawo kuzohlanganisa nentelezi enkulu engizoyinikwa bese kuchelwa amabutho ayohlasela abuye nenyama zeingane imbungu yabantwana amahlwili abantwana inkosi ikhiphiza ukuhlatha umkhosi induna imemeza abantu ulando omolokazana bafakwe esibayeni ngale baxhejulizisa ukukhishwa imbungu imikhubo yayenzeka angikhulumi ngengane kwani ngikhuluma into yakhulunywa umqali wendlela la etshela inkosazana isukuma la ithi le nkosazana uthi umqali wendlela lungisani isipholi manje wasenilungisa isipholi akhani isilulu sangazi ke thina uthi isilulu yini phela singanza izona akhani isilulu mina ngicabanga isilulu lesi sasekhaya ubaba omkhulu wayesakha lapha phezulu kube kumbila ukuthi omisa wathiwa cha ithi inyanga ezulu mase isifika ithi tshelani lezi thuphungane lezi abafana laba bashumayela ukuthi isilulu ubrand umpheme uthi umqalo wendlela akhani wona ngoba ngesikhathi sihambe sibutha lezi ngane eninikelela ngamashumi sezinye sifica ziyimpuphu ezinye ziwumlotha ngoba ezinye amakhosi ayeyithatha ayethumela ukuthi azilothiswe zihlanganiswe emcengezini namalumbo bese kwenziwa amakhubalo okulwizimpi
kwenziwe intelezi. Uthi sifika nazo zimlotha sifike sizendlale lapha eSipholi sizendlale phansi lifika unyazi lihlukanise inyama yomntwana nenyama yamakhumalo ichithwe bese kuthatha inyama yomntwana iphehle idala kabusha bese kwenziwa umuntu. Uthi lezi ingane egcwele la khona ngisho nezengcuce ezafa ngenkosi ngesikhathi semihla inkosi ucetshwayo zigcwele la kulinda ungangeza ukuthi kuphela uthuli lasendlenkulu bese eze ungangeze azoyilanda lezi ntombi zengcuce ziyokwakhela isigodlo ukuze kube khona intombi ezweni mayibonga inkosi. Wamncane amen isekhona intombi ngakini. Oh sekuyigama kade ngizwe ihlazo la ekhaya ke bantwana benkosi ningabophatheka kabi la ekhaya iyaqokothisa indaba bekwa nje bakade njalo kade ngizwa indaba kukhulunywa umphathi weintombi ohlola intombi hayi lo wakithi eNazareth wasezweni ohlola intombi uthi khona into ebhlungu makuhlola intombi ziphelele lapha emntombini bazo kodwa ngemumva ingcolile zithi emasokeni nazo ngeke size sivume ngapha enkomeni esibayeni sika baba ngoba siyahlolwa thina bese bevuma ukuthi banikeze ingemumva lapho kusho uboyibona ku social media ungene uzoyithola leyo ngathi mina awu kaNkulunkulu wami izwe lifeke kangaka wathi intombi eziningi ezazo bayingcolisile sidalwa yini ingane ukuthi izonakala kwaphuma izwe singazi noma kuyiqiniso ngoba imibhalo ebhalwa yibo Jan van Riebeeck no Theoseph Shepstein no Benjamin D. Eben njengoba lelizwe sokuthi iseDurban nje iganga ezasiphucizwe lezo nangakini kwabhala incwadi kwase kuthiwa izwe laphuma enkosini ukuthi intombi njengoba inqama ugana ibutho likadlokwe ayibulawe zonke zaqaqiziswa zabhekiswa phezulu kwagabisela uNkulunkulu wacunuka uNkulunkulu. Intombi zonke zafa kabuhlungu zasezithi amadoda amadala namakhosikazi zathi hawu ndaba ezitha emhleni yakho intombi zibulawa kabuhlungu nje akusakuphinde kube khona ntombi. Ungibhekele ngakini intombi seyilondo unyazi kuphela la ebuhleni mayibonga inkosi ngaphandle sekulivindi ekhona nangesho phela ngiyibonile lento ikhona kuma social media abafunda ama social media ikhona kukhuluma uma ngiyazi noma uanti noma uyini umkhulu ngaka etshela intombi ezelule kodwa lezi zasezweni ezihlolwayo uthi senikhohlakele senziwa yini umthwala akazethuli nazi ingane zaphuphuma zachitha zalahlwa zahushulwa ziziwe intelezi amadoda emandulo madoda lawe esidokho khobethu abanye babekhohlakele babenganqeni ukuthi kucushwe umolokazana ngoba kufuneka umbungu wengane ezowuthatha uwelisa umfula usesigodleni sikaMajiya uMajiya ahlanze namalumbu ngoba ufuna uba nemhlambi yenkomo bese yasatshwa endweni phela ezweni wangasatshwa ngokuthi ufundile qala usatshwa ukuthi nje unemhlambi yenkomo kuthi umnomzana usibanibani kusho umuntu uthole ngembungu yengane ehloniphekile amadoda athi mayihamba nje ukugudluka abantu thiwa phasopha lesibongo sasibanibani hey amadoda kanti umuntu uthole ngengane zakhe bathula omolokazana bebona ukuthi sibulelele ingane uzothina uganile afe lo makoti afe nalelo hlule nalabo makoti abaqejula izise endulo kufuna imbungu yezingane zabo bafa babuze kuthiwa sibenze njani kuba sokhapha ethi athi undaba ezitha baphosene weni lapho badliwa amankentshana badliwe amanqe lawo makoti ekufeni benze njani bayovuma ukuthi bekhona makoti okhululekayo igcekeni banjani umolokazana namhlanje hey khona amadoda ajabula ngoba la isontweni ekhaya uzasha dawu angilandanga umuntu ngalanda isilingo akazenza umntwana womuntu ingani ugane emndenini wasendulo la ekhaya umakoti bala ekhaya baqhejula izisu bazovuma ukuthi bekhona umakoti ohlala ngokukhululeka lapha ekhaya mayengaphethe umakoti ahushulele izisu nje aphuphumele izisu noma ayihushule yena amke nomoya omubi nje acasule umyeni wakhe bese sihushula izisu ngento encane beyingalunga kanti uphanjwa yilo moya olapha egcekeni ushembu sakhela umfula ukuthi kuzothulula amafinda njalo uzokhulula umakoti abanjalo nami nabakini nabakithi mayibonga inkosi amen. Lo mntwana lo othe ukhona ubaba othe ingane yakubo ikhubekile ashiswa amanzi
kodwa kuvele bani? Kuvele ukhokho wakhe. Engathi uthi kuvele ukhokho wakhe. Abantu banenhlanhla, imvamisa ngicela ukuniceba. Yabona abantu abaphiwa inhlanhla yokungbulela, ungakufuni ukubulelwa ungadalelwe lokho. Abantu badalelwe. Abantu abafani, mabedalwa abantu abafani. Unyazo laziwa ukuthi lo mntwana simdalile unomzimba negazi elikwazi ukubona into ezimfihlo. Musa ukufuna into enjenganande uziwe komajiya ufuna bakulungisa ukuthi ufuna ukuphupha. Cha, kodwa yiloko. Akukholele emaphusheni lapha ekhaya emphefumulo naseyibonakalisweni. Kodwa asigxeki ngoba wathi uShembe boyiphatha kahle idlulana kuyo. Uze uJehova angagcina ukuza kuwe ngephupho. Nemndeni yakho ke uyofika ngeyibonakaliso nangamaphupho. Hayi ukuthi sikholela kuloko, sikholela ezwini lasho uShembe ukuthi ngizobabutha abantu bami. Bonke abantu bafuna. Abafanga yonke indlela noma bafela noma ikuphi noma ihlobo zeni manje bafuna bathola ekhaya emphefumulo. Siphethe leyo zithina mayibonga Nkosi. Amen. Lokho ukuthi imndeni iqhamuke ikhulume kuyinhlanhla nje yakhe. Yathi Inkosi ilanga ikhuluma namadoda enduni. Ukuba kuya ngathi thina boShembe ngabe sithi imndeneni ingcwabe nezindlini ngoba kuzi isikhathi sesizukulwane esimbi lapho khona abantu kuyokwanda abakhunkula abazocwiya amaliba bacwiye inhlabathi zamathuna emndenini bayibophele bayenza imkhovu bayenza imincu bayenza otikolosho amathuna balumbe ngabe uba kuya ngathi ngabe sithi abazali benu bangcwabe nezindlini ukuze nikwazi ukubagada nimbone umuntu mayongena endlini ngoba lapha engcwabana khona bantu bami kuyingozi ngoba kuze isikhathi esimbi kuzobhilita abakhunkula uthi thina boShembe masifuna ukuvusa umuntu wakini ngosize silizwayo egcekeni olidalwa uyena uthi masimvusa sithatha umphefumulo wakhe siwulengise phezulu kweliba lakhe bese kuvuka umzimba wakhe bese kuvuka amaphambi wakho abese yakhuluma unyoka ukuthi abantu abamlolu ukhula dalwa yithi ukuthi nokuthi uthi masithi siyafika silengisa umphefumulo phezulu kweliba lakhe sifice selilunjiwe avuka uma wakhe angakhulumi abesimukuthu nje angakhulumi kade khuluma manje phambi kokuthi simzwile ulokethu uma uloke buyikhawo njakakhuluma lunjiwe abanye bayakhonkwa khona wakwakhuluma isimenyela wathi ubone abantu bakubo bebosho ngeincingo uthi yayisithi Inkosi lalela ngemntanami ngizobapha umlomo bakhulume uthi wathi mntanami njoba sathunjwa umuntu ozalo wafika wathwebula inhlabathi yamathuna ezindlini zezincwaba ezindlini zezincwaba la kungcwathwa khona umndeni wakini wafika wathwebula inhlabathi yamathuna wasibopha ngeincingo mntanami namakhubalo namalumbo uthi usidedela ngoba nangu siyocekela phansi indalo kaNkulunkulu siyobulala imizi yamadoda abuye asibophele ngeincingo uthi ayisithi Inkosi unyazi bezulu uyabona mntanami nje babona nje beyidindilike nje kodwa bahlele ebhodleleni labahleli khona imkhuba eyenziwa abantu abasebenzela omubi uShembe la ekhala emphefumulo yakwazi ukuyihlitha lo mphefumulo mayibonga Nkosi sukuma ke mfowethu ngoba usuzwile uthi ukhokho wakho uthini musu kulinda amathonsi abanzi omunye uyangifonela abantwana benkosi abantu bayahlupha abantu siyacela ingakho hlezi sicela abantwana benkosi ukuthi umuntu akangezwe ngabantu esigangeni indaba la ekhala emphefumulo nathi asingahambe sixoxe indaba la ekhala emphefumulo esigangeni hayi ubophatha imbuzo ukuthi ubophatha cha akekho umuntu othunywe lokho umuntu akayizele ekhala emphefumulo ngoba mayeze ekhala emphefumulo engene esangweni umithongo lakhe limthumile lizomupha umqondo limqaqa ayizwe into ekhulunywa la mayibonga Nkosi angatshelwa wena ocingweni ukuthi ubophatha imbuzi akuba bonke abantu kufanele bavele baphathe imbuzi kunamacala asindayo kunamacala kufanele kudlule khona endaweni ezithize uShembe uyakuchaza lokukhuluma lapha ekhala emphefumulo manifikile imndeni yenu uShembe uyayenza ukuthi nivule umqondo nizwe ukuthi kuthiwani kanti kuba nibuyele ekhaya nohlala phansi niwuzalo nithule ezalweni lolu daba balizwe udaba bathulele kokuqala bashonele bathulele kwesibili bakuhlanekezela okwesithathu uthi uShembe sukuma nabezwayo nizothetha icala mayibonga Nkosi nina ke bakaXulu ningabe nisalinda amathonsi abanzi ngoba senabatshela nabatshela okokuqala nibatshela okwesibili okwesithathu sukumani bayonifica ngendlela mayibonga Nkosi into engasiza masifika la sithola ukuthi umndeni ukukhulu siyawuncenga Nkosi na umnikelo sicela kaNkosi laba bahamba bekhune ethuneni
bahamba nabo ubukhuni babo, bavuka nabo namhlanje bangamathonga phezu kwey'ngane abukhulu. Sicela Nkosi ubaqaqe ubukhuni, bathambise inhliziyo ngoba nabo bazokhunjulwa ngoba uShembe mayeyobutha imphefumulo ubutha sonke isigubhu sesibongo sakini, ulanda isiqongo, ulanda impande yakini. Mayibonge Nkosi. Bayacelwa abantu ukuthi bangahambi balalela ngabantu. Omunye uthi Mshumayeli uyangifonela, Mshumayeli waba nenhlanhla ngalibamba ucingo la Mshumayeli. Angazi ukuthi kona kube kufanele ngiqale ngako noma yinsizwa lezi zobe iqhamuka ngaphakathi zithe angofika angilinde zona qala uzokwenziwa umthandazo ekhaya khona zizobe sezimtshela ukuthi kwenziwani ngaphambi ekhaya emphefumulo. Ngithi mina asikwazi lokho, akekho umuntu othunywayo ekhaya emphefumulo akahambele imizi nemizana ahamba ayokhuluma ngale nto. Cha, ukhuluma iphutha ngoba ngisho abashumayela balapha ekhaya laba baphethe khona bayanxusa ukuthi uma umoya kaMshumayeli umvumela ukuthi abantwana bakaNkulunkulu ababhekile njengoba ubaba uMsomnango akona oqala wesine manje eza nebandla lonke la ngoba kanawo umona uthi abazoyizwela nabo. Mayibonge Nkosi. Amen. Uma uMshumayeli nenhliziyo elungile uyobabikela ukuthi hambani bantwana benkosi nani nozwela imindeni yenu, hayi ukuthi uMshumayeli aqekebule lapha azagcine sethi uMshumayeli akunikelwe imali khona la ngizoniphathela ngiyise ekhaya emphefumulo. Umbuzo ubuzwa uShembe ukuthi wena othatha iminikelo yabantu icala likakhokho walo muntu nokufa kwakhokho walo muntu akuhlele emalini, buhlele egazini lakhe lo muntu. Wena uhamba nomnikelo nje awukho lapho, umuntu akayizele yena. Mayibonge Nkosi. Ngoba umuntu wakho ubusegazini lakhe. Ingakho sesinxuso la sithi ungahlali phansi noma uzwa kunesinxe esibhlungu makuthiwa kuyanikelwa ufisa ukunikela sukuma ungaphathisi ngoba lo muntu okugulisayo owenza ukuthi ungakwazi ukusukuma usegazini lakhe akekho emalini yakho. Sukuma wena uzoyiguqela uzophila. Mayibonge Nkosi. Siyakucela akukho lokho, akukho lokho. Lento futhi siyacela ukuthi nisikhuzele bashumayela. Kunabantu abahamba labantu behamba betha, siyakwazi lokho nathi singakabekwa kulomsebenzi ukuthi sime phambi kwabantu asisho sesibuyekile siyawenza. Sikhule siyinhlalisuthi sihamba nabashumayeli sihambele imizi nemizana kuyothandaza emizini yabantu, kuphiliswa abantu ngegama likaShembe. Makuthukeke kwenzekile uNkulunkulu wavuka emndenini wakhona lapho lavezwa ifindo laqaqeke ifindo lakhona khona emndenini, hayi kodwa ukuthi sizohamba nodadewethu onezingane eziwu6 ohamba izala lapha bese kuthiwa makufika emzini womuntu la inganike thukani nilalele kuzokhuluma ukhokho la ekhaya yakhe. Ikhona into enjalo bafangela. Useyoqala udadewethu lesihamba na abese yakhuluma kuthiwa kukhuluma ukhokho la ekhaya. Hayi musana ukudlulisa igama likaShembe. Ngizobhekisa kunina nhlalisuthi ngoba kuthiwa kunenhlalisuthi yenza le musana kuyenza le bese abathi abanye sithunywe ekhaya emphefumulo. Cha, amanga lawo. Abekho abantu abathunywe ekhaya emphefumulo ukuthi abahambe nabantu besifazane abazohamba behayiza emizini yabantu. Bona labo khokho abahambe bevuka emizini yabantu bevuka enganeni zabantu banjani labo khokho abanjani? Enganeni kaMajinga neMajiya isihamba yenza umonakalo mhlawumbe akhipha izisu lapha nalapha namhlanje sithunywe nabantu abadala. Yini yonke leyo? Akumusa ukubulawa izwi likaShembe. Amen. 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 Awukho abayivumi lento abayo. uShembe ubaphila abazali bethu abaphathile abakhuluma enganeni zethu abakithi abakhuluma enganeni zethu abamuzi uhamba bentanta beyokhuluma emzini yabantu. Kodwa phela abanye bagcina sebekhuluma emzini yabantu ngoba abanye bafele egodlweni, abanye bafa beyothwala, abanye bafa banganakwa balahlwa ngaphandle, abanye endulo kwakwenza umhlola kuthiwa hayi ngoba ufele emfuleni akangcwatshele eduze komfula. Ubuza ukuthi uShembe lo muntu ongcwatshele eduze komfula makufika abakhunkulu bemcwiya noba yini nini egcekeni. Abanye bafele empini kuthiwa kulanda imvunulo angcwatshele khona. Omunye ashayiswa imoto emgwaqweni kuthiwa akangangena ekhaya akadlula emalibeni. Ubuza ukuthi uShembe manje omlahla lapha lo muntu lo mphefumulo wakhe umphefumulo wakhe uthwetshulwa abakhunkulu uzobuya benjani? Wafika uShembe vele ezulwini emandulo wathi cha noma ubufe ngayiphi indlela umuntu thathana impahla abantu abami lapha embuzini sibeke insipho sibeke umlotha
umswane nenyongo nimgeze ngaphandle nithatha ihlahla nembiza ukuthi akahlale phezulu kwehlahla indoda ihlala phezulu kwehlahla lomlahlankosi owesifazane uhlala phezulu kwehlahla lomganu intombi ihlala phezulu kwehlahla lomthole nithi hlala la upho wafa angithi ihlahla lithiwa kanje la ifele khona woza sibanibani wafela upho wafa wafela la woza sikuthathe le ndawo wafela kuyona ayifanele sikusekhaya siyogeza manje ukuze ungene kunamathongo uyixoxe indaba ukuthi uthathwe yini eyokubulalela emgwaqeni uyokubulalela ngaphandle komuzi mayibonge Nkosi uthiwa woza naye-ke lo okuthathe wakukhaphezela ngaphandle komuzi umemeze yena bese umemeza nalelo thongo noma lelo dlozi lamkhiphela ngaphandle ngoba ma umshiya uthatha yena basazobuya futhi baphume bafele ngaphandle entabeni agezwa fake ngaphakathi kwenziwa inkonzo yakhe umuntu ayobekwa endlini yakhe yokugcina hayi uthi abekwe lapho umuntu nomphefumulo wakhe uzofika abakhunkulu bawucwiye abantu bakhohlakele kabi uShembeke uyasikhulisa lapha ekhaya emphefumulo mayibonge Nkosi amen thina sifasa ukhalo lethu sibe nesibindi amen siyacela ke ukuma labantwana beNkosi emini sobe sesithula ukuthi ke laba bezwile abafisayo ukuthi bona baqale nabasukume bathethe amacala emndeni uNkulunkulu uyalinganisa ukuthi yipi into esingamnxusa ngayo uNkulunkulu inhliziyo yokuqala inkomo nembuzi izakamumva uma ke zikhona izimbuzi ekhaya nihlanganele umndeni sizokuchaza emini ukuthi uthini uShembe lezi izimbuzi nemithwalo yazo kodwa nje imbuzi yokuqala emelela wonke umuntu ile sithi siyakuthuma bombela nyazi lwezulu sicela Nkosi usingenele elibeni ungene ethuneni wehle ngotshani yabona utshani bethune kuthi umsingizana wehle ngawo udlule kubaba nomama baba omkhulu nokhulu nomkhokho nokhokhokazi udlule Nkosi izizukulwane zonke uziyofika empandeni yalabo abaqala ukuphambuka endleleni bangene koneni ubabuthe Nkosi bathwana ngomhlanje wokuphatha ubalethe ikhala emphefumulo bazohlungwa namacala abo mayibonge Nkosi amen imbuzi yokuqala le efuna wonke umuntu kuyatuswa ukuthi kube isithokazi isiphuzazana engakakhwela kodwa seyiqinile usongakwazi ukwenzela ingane imbeleko ngayo ukuze mayizala phambi kwaNkulunkulu izala izizukulwane ngezizukulwane ukwazi ukufika kulezi izizukulwane zasemandulo ingani nawe ekhaya uyakwazi ukukhomba ukuthi lesesiphuzazana njalo zonke lezi imbuzi njalo zizizukulwane sakhe nazo-ke le mbuzi mayizala phambi kwaNkulunkulu ezesintu kuyanxusa siphumeni sofuna iy'mbuzi zesintu asisho ukuthi lezi ey'thengwayo azilungile ziyalunga nazo kodwa uNkulunkulu uyayisebenzisa enzengazi imicimbi ayinikeza abantu abafuna usizo ngayo kodwa lezi zesintu akayidayisi uShembe uyayiyeka zizalane ukuze kwande izibusiso makuzalana izizukulwane kwande izizukulwane zakini nezakithi mayibonge Nkosi lezi ezinye sicela ukuyichaza emini Nkosi yami ngoba imisebenzi lapha ekhaya mide kodwa ngaphambi ukuthi ngime khona into ebuhlungu engicela ukuyidlulisa ngoba sithola umbiko nomshumayelo wesimamani abantu bathi mase bedlulile igabeni kunezigaba ke la ekhaya uNkulunkulu ayimisileyo ezokucela uShembe aqoqa imndeni ayithula imithwalo yenze yonke bese kuhamba isikhathi bese kuza isigaba la sokuthi umndeni khona usuyabikela ukuthi ke hlanganani ke manje niyolungisa ekhaya nilungisela ukuthi kufika isikhathi sokuthi kukhonzelwe usuku kuShembe ukuthi umndeni ukhululwe uyise ekhaya ukhona umndeni obese usunikeziwe usuku lokuthi uyakhululwa ekhaya ungakafaki uJulayi hawu ngena ucinga hawu sicela ukufika ekhaya emphefumulo hawu ngoba senanikwa nje usuku leni bathi cha siyafika bese sithi uzani nezinhloko zifika izinhloko nabo phakathi nezinsuku hawu bantwana bashumayela hayi sesolikhansela usuku yindaba na uthi hayi ingane ekhaya ayigulele kwala hawu phela abantu makugula abantu phela kufanele niguqa ngenhla nibabikela ukuthi hawu kwagula ingane manje nibe nisagezwe ekhaya emphefumulo elikabale licala uthi sikwenzile lokho ngoba nasiluleka sabika emsamo uthi kwabesane kwafika indoda endala yafika kunkosazana omncane la yathi lalelani kahle babizeni bonke nihlale lapha nina niyedelela nina nifuna ukusilanda kodwa la enhlizweni zenu igcwele amabibi namavundlululo nifukamela inhlambuluko yokukhohlakala okwenzeka phakathi komuzi wethu
uthi konke lokho kufa naloko kunukana kwenu naloko nzondana yenu yayifakwa yingane zami ngoba nami ngangiboshiwe ngalanda konke ububi ngabufaka einganeni zami ngoba nginakwanga mina ngafele impini zasendulo mina ngangihola amabutho inkosi yangithumba ngoba ithi ngangikhaliphile ngikhuluma nani nje ngilando ushembe ngoba ngangihlala esigodleni sayo inkosi ayithwele ngami ithi nganginamandla ithi wangilanda ushembe njengoba nafena nginikelela nje wangilanda ushembe kodwa ngase ngonile ngoba ngacaphuna konke ukungcola kwasemhlabeni ngakufaka enganeni zami ngenza ukuthi uxoveke umuzi ngoba nginakiwe uthi njengoba nibulalana nodwa ninukana nize nigcine senibulala nomuntu engenzanga lutho nidliwa umona uthi leyo nhlambuluko abantu abamthina sesigeziwe ekhaya emphefumulo inhlambuluko sesayenza asikwazi ukubuya kulo muzi ngoba usunuka iphunga lethu nini into ekufanele niyenze manje sekufanele nihlale phansi nihlambulukelane ukuze sithi masiza thina sifice umuzi wethu uhlambulukile manike nahlala phansi nahlambulukana inhlambuluko yenu izovuma ngoba sobe singasaphikisi thina kuyobe ngingafani nalento egijima yenziwa abantu bathi benza inhlambuluko bengayazi ukuthi umnyombo wenhlambuluko usukaphi umnyombo wenhlambuluko usuka kimi mntanami bantu bami imina engathatha ukungcola kwasethuneni ngakufaka einganeni ngabafundisa ukuthi babathakathi ngabafundisa ukuthi banukane babulalane ngoba ngangiucekela phansi ngoba anginakwanga izingane zami zonke ngayibulala mangiyibulala izingane zami zabuya zeza kwesizukulwane sazo nesizukulwane sazo ukhondolo uchungechunge sihlele ekhaya emphefumulo ngeke nize nisilande ithina esithi ningakhishwa ngeke size siphume noze niyenze lenhlambuluko koze kongena umhlangano kodwa esikufuna uma le nhlambuluko niyenza yenzeni ungakashaya umhlangano wenyanga kaNtulikazi ngoba ngeke siye emhlanganweni thina uthi sikhuluma nje abantu abami thina esekhala emphefumulo sesisebuhleni bokuphakama manje uthi ushembe usilanda ngeenqola zasezulwini engafani neenqola zasemhlabeni sonke thina esekhala emphefumulo sesungenisile thina umhlangano uthi kodwa thina asikakayi emhlanganweni uthe uNkulunkulu asidingithe le ndaba yethu ngoba kwathina sesinamahlwile ngenxa yehlulu ngoba nibukana ngeziqu zamehlo nizekhala emphefumulo kodwa niyaphukana nizekhala emphefumulo kodwa nibeka amabululu noqhamu nofezela niyasongelana abanye baze bafa ngayo imkhuba leyo kodwa abantu abami akwenziwanga yinina inhliziyo zenu zayilawulwa yithina nezingane zami sithi hambani nihlambulukelane nina maniye nahlambulukelana niyothethelelana ukuze nisilande mase nisilandile kuzongena insila yethu ingasekho asikwazi ukungena kulo muzi ngoba wangcoliswa yithi wakhansela lo mcimbi bekufanele ngabalandiwe nje ngoMeyi abalandwanga kuthiwa bohlala phansi benze inhlambuluko nakime ke nakuwe ungalingi ukuthi ufuna ukwenza inhlambuluko ungayazi umnyombo wenhlambuluko into ekufanele niyenze nini ukuthi niphuthume niqoqe umndeni awuqoqe ushembe ukuze koqoqeka nale yampande eyadala ukuthi kube nokuhlambulukelana emndenini owadala ukuthi kubukane ngeziqu zamehlo kusongelane kubusholana amafindo namaketanga mase nibangenisile ekhaya emphefumulo begezwa uNkulunkulu seningayenza inhlambuluko enkaya izokwenzeka ngeke nivume amen ngoba sijaphe inhlambuluko abanye bayoyenza njengamanje kodwa bayazi ukuthi umnyombo wawo usuka kuphi ubazokhuluma ngokhokho wabanga inkomo nokhokho ubani ongena enhlizweni kakhokho ukuthi babange inkomo uyazi akuyona into engabanga inkomo phela inkomo ezegceke kuyaziwa ukuthi imfuyo yasekhaya izobangelwana ngoba noma bekuthiwa niyezwe inkosana ukuthi ayigade ngeke idle inkomo yehlaba izosibiza ingabanga lokho akuyona inkomo ukhona iquqe lafaka phakathi kwami neqaqe lafaka phakathi kwami uthi inhliziyo zabo iguquka inhliziyo zibukhuni kumadoda nakubantu besifazane baze bafe nazi inhliziyo bafike babophe ethuneni ngqi ithuna phela limdedela umuntu onenhliziyo ebukhuni hayi uyapha ethuneni ithuna limdedela umuntu ongcolile ungathi ithuna limdedela nomuntu ohamba edlisiwe hayi ukuthi uyibulela udliswe umajiya akadlule ethuneni udlisiwe ungcolile ngicela uNkulunkulu angivumele ngime la bavangeli bakaThixo so nikhonzele mina ukuthi nibeke libe linye
ngoba belinikezwe ithuba nani ngicabanga ukuthi benzolalela imindeni kodwa ngiyacela ukukhulu kuyithoba abavangeli benkosi abingelele nangumfundisi wenkonzo zakithi ubaba wethu abingelele ninikezelele umbhobho abingelele ubaba wethu azisho ukuthi uqhamuka kulephi ibandla njobe lapha ekhaya lemphefumulo abingelele ubaba umfundisi wenkonzo zakithi lo simnika ithuba aphefumule naye abingelele uNyazi angibingelele Manazalethe batwana boNyazi nene lo oqhamuke intabeni zaseFrahede ngaphansi kwenkosi yakwaZondo empangisweni sengibufika isibili la ekhaya ngifikile mhla ka 30 May ngesabatha lomhla ka 30 ngangila ekhaya ngizocelela umndeni wakithi ukuba uShembe inkosi uNyazi lweZulu ulukhiphe esigodini sosisi. Amen. Manazaletha amahle ngithwale kanzima ngikhulekela lendlela. Ngikhulekela umndeni wami mkhulu bulukhuni unjengetshe. Kodwa ngakhuleka ngacela zigcine inhliziyo zabo ivuma bathi hawo usiyasithatha usiyosikholisa eManazaletheni ngathi cha angisho ukuthi hambani niyokhola eManazaletheni uNkulunkulu uzosisiza nathi ukuba siphume abo okhokho bethu esigodini sosisi. Ingakho ke Manazethe safika la unene lo umfundisi ubhuti wami lo la ekhaya mfundisi lola ubhuti manje ke ingakho ngithi ngigcine ngize la mina ngaphansi kwenkonzo yamaholi ngiphethe ubaba uDlamini ngilibishop ngaphansi kwendlunkulu yamaholi. Amen. Ngazinikela ke Manazalethe ukuba ngikhuleke ngicele oNyazini ngoba ngacela oNyazini ufuna ngilikhuluma iqiniso. Amen. Ngathi ngicela lo muzi wakwanene alubuthe lehlisa inhliziyo zabo bavume ukuba kusiwe la ekhaya lomphefumulo. Amen. La ngempela basafika lapha ngomhla ka 10 sasiphethe imbuzi ezu7. Amen. Ngaqoqelwa uNyazi zonke lezi imbuzi ngaleli langa sizozala ngathi mangivuka ekseni ngikhuleka ngathi Nyazi lweZulu sekufezekile ebelokhu ngokukhulekele insuku zonke namhlanje ngiyahamba ngifikile nginabafowethu siwu4 namhlanje sifike sibabili nomfowethu kababa omkhulu. Amen. Sikhona sila njengoba ngilana ngakho ke ngithi ngiyabonga Manazalethe uba ngitholele lithuba uba Majiya ngisazoxoxa naye ngikwazi ukuthi angeluleke ngoba kukhona iluleke engayithola Manazalethe ngisuka la ukuthi njengoba sisezele zokhonzela okhokho bethu akufanele sithinte lutho ilokho ke okuningi ngizoxoxa noba Majiya inkosi ayikubusise konke esengikukhulumile. Amen. Siyabonga mfundisi wenkosi amazwi amahle nakuphila nahlakaniphile sengathi umveli nqanga uNyazi lweZulu angasizwa isililo senu. Ngizocela kubashuma bavangeli benkosi basiphe isihlabelelo sophetha ngaso bese besibusisela besicelela isibusiso uNkulunkulu. Amen. Isihlabelelo sika 74 inkosi ibusise uguqa kwabayingcwele. Amen. Sikushunya ezwayo kuphakameni
nisindisile abaningi ayizanini nisindiswe abangena bejabhile baphuma bejabule lalelani zizwe nonke awuzanini nisindiswe imbange yokusa yomndeni kaJuda yibasindisile abani awuzanini nisindiswe otshelani sonke izizwe yaziphansi wezulu sizokuzwa nazizinda awuzasekuphakame